يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد وآل من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان آية بادي تاكم أنت كبير. لقد كان آية سبع إدي في مساكنهم إتاورنما جنتان سبع منجب سبع بالصرف وعدمه قراءتان سبعيتان. همزة كي نا أفتها وسكونها أدنا كوري أدنا وراء وراني في سبع أدو في سبع إكسمان السبع بن يسجب بن يعرب بن قحتان يمن قبل نيمين وان ورب القصة بغرا كونغ بغو نيمي بيدي يقول وجي الله فرق سبقوني مني ونيا تقولي وما يغرياني بس كوني موجي أنا بقاني أنا كم بالله كويني الله فارن ترى كم بوه ونيا تقوه يغرين تقوه يوا تقولي يوجي عربون قبل أنا تموا سارة بيسوك سمايانا كن تمودي تمون تاغنتم يمني نغتون تاغنتم الشامي كوبينو غادي دو شامي بانغا وكني لخم جزاميرانكو واسانيانكو عاملاتانكو وكوبينو غادي تاغ يمني ازدو اشعارنكو حميرانكو كيندينكو مزي حاجانكو ادو انمار كده. قال رجل يا رسول الله وما عمار الشام انكو عرب منو gilli ganin يقول انت دغني انمار كان منيا قال الذين منهم ati khasham kondo bajilan konga buku bedi kunya awan tonda anmar المقصود من تلك القصة الله صلى الله عليه وسلم أمة محمدية دومين سودي تو اون bangensu akne do kamba amma diga debeya amma karasere maga keswa koyina ndi Allah harinen haqqan to awu ke gabingen ndi damben to awu ka aga ndaro kendi amu ta kembani atu na walangala to huwa swaga wa ko in huwa illa wahyun yuha la yantiqu anil hawa ahonsu akiya kembanga honsu ko mandeli Allah subhanahu wa ta'ala o kisa ko nima ku sabuda Allah faril matunun wajundin ni on tagasi Allah gandan nema beja o kama on nema ke kufa mbala on nyana sabui ko wan kitana himbe gara kufa mbal nun kitare ke sabu ne ara ken nema ko igama kufa himbe gari kita wa Allah gandan nema beja ko men kama anan nema ke kufa nan kanu himbe gara kun kita amin maran kita
لقد كان آية أتي آية قبنيا لسبعين سبع قبلا دغني إتاغرن ويمني جنتان أكين آية من ناغن هلين أيويا عن يمين إيودو هلوغن تاينغا شمال أدو هلوغن نوغينغا كلوا وقت السوء أو الليمون فوغينغي أمو ينتني وقت السوء وقت السوء وقت انتادي سوغانا سوغينغنا يا وقت رو وقتي أدو همبي قلي وقت السوء soxanu nga tu danfara be go kite ndo menaga e ji danga ni an kun nanjige illa ga kama ngarjaga aga ko fanni aga kamandanga ni aga kebe nyaaga daga ta uranga ballatun debenni debelinge tayyibatun asinni senni rabbun aga kama ngani kamane ya ghafur ghafarana nyangi kibla man to halle aw billi balla tayyiba aw billa sininga megen tarno duroken no duroken tam megen no wagi fudijin tano qoben tano sirimen tano sianen tano kini hon tano nyanto mayno samaka mayno na sabunya baldatun tayyiba mukenga nay dangini nonga i jamanen di nani dunya ngani ramendi andangi wuce an gira min dunyen su kamar demo kalla so Allah da kinni da nan bismillah fa'aradu en hakim mo su kamande de be dungo ku balle arsalna ababaka ku fande maka harun be gari e barakum batun harun liya an nimu tamido siko iwe qilikata alla ni wajuta alla ne manga ni gongo yanga kata yanga itonta kamane tu agara nema nyoda aha kamane bi aga wa konni katani neman sigindi ginde anda kata كان ذو رئيس إلى قول الشمال kem pakatinga aywa hak hambi gani yonkolam alla kiti hajum boninga wakati kebe yuman kebe ga yuno atto ila to ni me sabuntem boy ne ake ti awa edi hare كان ذو رئيس hare ken hare ne de aw billahi haraquma are min yu qawakin kara ari yonkolam muturo kamunga na kamun toha na lani toha ala digam burenko bilike ati alla ni kere men kari kebire inta alla bi di kari sine suka dangi do jamane nga odin annanya kahiriya aka manya kahiri bane awa kalle di ba alla ri kire men gari ko jamane qalli ko ko diga ko ga manya kahiriya wan kalle la haju ngo brenki alla ma bismillah fa'aradu e hayga balli فأرسلنا صيد العرم قتل ko na juwa قتل وأرسلنا سيد العرب أرى تنبغين من غرا عليهم وإجمالين كما تنبغي بيغا ينو أغو جين تكتني كتا حاجم بغتين كي تنبغي ونيا ونطرى لنكتي براج هو كرمبا هيدي هو كرمبا انتانو munye kore ya yino aw gidu korndo menaga o wala salmani bil qisabi ko kenya do alo sulemani do jinnanuna ahiren taxuji gira tagati gidenga ado getorunga na laqu sigirai na nya jin sigirano siki ya kebere hallem bangen jingorun do nonga do bangen suya aga nan non paga bo aga kawarin do killebe ya non sutu na laqu sigirai jingodo kamunga kamenga na kuti ina kamunguni du gollu da warante kenga ne nyimene wonna kana wuni yo gollin tikenga kenga ne nyimene ina wurramuni jinga boyenda loye kenga ne nyimene ka ko kurumban kamengo kena kare wa to ke mogori nan to ke mogori daiman khair ngono daiman muray ngono o tabringa alla ga kiti himbo nenga tambange ke ngami be gawda halede ara ngami ke muni ara muni kammo ida akida ngani gijan katano tim wa annaki hamni gajan yalli ni i hajum bondi e gaja
edi kennan ولم يتركوا فرجة بين الصفين igaranya bote ga wono ira musnen sidino gajanga koni sahare ni musnen ngade جاء ما أراد الله به aw ke modi na nos nya musne ya حمراء la alla ga himi la mu kin na kiye aw ke mu ngana de gajanyu gori amagri aw musne ni go lagrabundi ni na lagrabundi magalati kuminga aga late wakati be ajalli nan digara halle aroko mendi wa hajum bunu alla kidai imagri wa kambuna kambu maga wallahu ikunta kentu jinga qoro kobin sembe dega he jinda kobin kenundi haju subonu na burun to gadi kanun to gadi soran to gadi asubonu aji gore ngana bugu sen kullin don ngame ala jamana sukara haju subonu bismillah وبدلناهم ودا تغرق حراو جنتين ناجنا غنو هليا جنتين ايوه وبدلناهم بجنتهم اوري حراوتي ناغوغيا ناغنو هليا ذوات يكل كنغني يغا هونو هلي دونغيا خمت هو اسوت بوچيني وأذل ارو دراچيني وشيء ارو هوتوناني من صدر gilli fanga قليل har kenyi megabe en ko ngane saharang nadron saharang yiti ni goy fa darache yite tugu tugu sa se man ko anti wali no ko be gandak man ya saharang asangole munga e go no ko be ko ni no ndawo bi harbani an ma ndo ko dako yan kali no ko be ni gina ko korea an ko haju nga bono kwan senadi e unyan kote ntwago aro ho fuji ho ntwago yitu na ngada kungara munyan gondi annan kanu yongure na anta ke kuma bugu jimbindi ngara kungari an munyan bane ke bidan hinkiya fangadi darase ngadi sasin kulle ato sasin kulle ngadi guranjabe ngadi turumba ngadi ba aho igabe mo wasulba ngana ko ngani waran no kunga anta ka wuji bidi bismillah ذلك adike harakundi odi haraku odi tuwati honye iganya kiyakin kafiraku وهل يجازى inda ho tuganati kemenga maganta fisiringallu kede koni mini mani umma Allah siringallahu de Allah gar kebi nyanda allu goy ka haga boy Allah kufa kama wala in shakartum la azidannakum Allah ta andi kufa bigara gajidi komin ya karatu Allah kufa indi bismillah وجعلنا قرا وداد بيغابي وركن سنتندي بينهم والسبعين كن غنديني وبين القرى ارو دبون نغا التي دبون بين وغبال كندي كندبي كن الشام منيغا ظاهرة مسكا كني دي بركانتيغا سلام بركندو مانام بركي annabi nyumundo kifare iho gabe wonu ni kenni mananga selam barkenni udai mon jimuno yitire memuno bismillah quran de bi gabe zahiratan im tokki ndemo nambus awa yaman kata shamia ke khani inni yaman yuya iso kismiya tumuta ko ire na to diga doru ido me na kanka jamanin do jamanin yeni ka debun tokki ndemo meya وقدرنا السير ولا ترندين يغدري أن غندي أن كيرانا صوبا غانا نغري كنجا غانا كينن دبيا كاتا اوترا غانا كينن دبيا اسوكمو أن ترني قاسو ماني مترندي سلاهاندا وتين تانا ngotirle maddu kentanga mbani o kannantadi ma kannantadi ango debe tuni mana ango ken debe quraya ango debe tuni mana ango ken debe quraya bo ho on tadi
bismillah وقد سيروا wati daga ni an kunnan tire فيها awa jaman indi ليالي urunda ga kanwa وأياما makiyunda ga kanwa آمنين tinga ko ngari won pinta di ko su akrata we ngari ko on tankata no ko su debe wala ken kanyi da ken kan nema khoriya bismillah فقالوا ila ken nema qafsrin allah iti ربنا ya gama باعد wonta ke munda wa munda anna la tondi أسفارنا wonde bendo menaga kinyal loda ona silahanda mutu qaqantendo sagi nabu medi banando miskin nabu medi aha ngabbe sumba na trainer ne obe sura wonta ke munda illa tondi qaqanton na tui bananu na tui aywa gara kini diga imi gati kundunga serena qira mun ka tu di ngana tora mun ken gonin ne bismillah وظلموا anfusahum ya igatu mun digi yimme di bismillah allahumma ora sabairan kunya danga manunga oda indi bumbo bogo ya tempasu إن الآيات kaibi kabego ku komponu ni sabarana nyange be su dangani kengari ku fandane ana kem mogodi sabai to kasini aha yamane yamani sabai dingira mu diga na hayya ni digum pai ni jamanum pai ni tawla qasum pai alla ga tora boga ko o fisring allah on sire dagarangara en sire ida kunsunya ولقد صدق إبليس والله وليستم بسم الله ولقد صدق إبليس والله وليستم عليهم كما ظنه إجيكين هذه يعني إبليس غري سما مغوبة إنك مغري أغري سما مغوبة إنك مغري واتبعوا صبرا كندا يقول أو إبليس بدون ما كان تجمعون عليه بالله تندانما كمبله وما من سلطان ما يسلتي كينغانيا إبليس دغاني أيوا كم كمده دائما إبليس كندوا أرنت بسويا الله كم خلاص انتو أتقن تكوندي oda kenya kuda ona yemmu to agunnan bangi be su dangani kunga otomondini ila garai baka yemmundi nyemmu kunga osikandi awagilli la garai وربك ya rasulullah an kamanga ayani tangandananga on sukama ken kumin magasigi annan gemuti iblis akhir langa de agran sima himbe nan kusana yakenga la anna iblis zannun sori an karimo kenyadi بسم الله قل يا رسول الله نجي ادعوا الذين أن كنا يم منقري زعمتم آغرا هنكبرنكو ننتي كني كمانيا لا يملكون مثقال ذرة كم بورين انت زربان اللنجرا مرنا السماوات أغا كموني ما غو منيني وما من شرك كبالي ما هو منيا بورين دغني كموندو منيني وما من ظهير إيمان دانا منيا الله تعالى دغني بورين قدي ولا تنفع الشفاعة kanjon den tanna hede Allah taala nindini maganda yemmenya dangani Allah gadunge himbe da kanjon den ni hatta akemo yadi Allah do kome kafalle ma gonda do ana hodi kome kallenta Allah marahondi no kusu wa Allah do kome ma Allah de man harbaniya kanjon den da kome da ma kome bi Allah gadunga an kanjon den بسم الله حتى إذا أجي أو كم موارد قوي ما براكبي وزع إيغاندا أيوا كانوا يمبوسي عن قلوبهم بانكا تغاهون سندومينغا قالوا نندوين يا كانجون دي كم بقاتين نزا أو بقانجون دي غونيا كم بقاتين يعني لا غير كوتا واتي نيغو كيني kanengo besu ko humantello wono besu
kem pakati ngana dangi Allah ko mo koruna giri ona kinye o hawa adamai lanta nda yite nyiga ona kinye nuhuya lanta aywa ngeda annabi amne aw Allah ko mullanga ka kinye ibrahimai ina kinye ibrahimai lanta ngeda diga musiki ko ngi kan don kemure ka kinye musai na kinye musai lanta angera serekari ka kinye isai ngi qalina bonta su gidinge patu Allah tanai ka kinye mahulamidia wa hakada kinga ni kanwi Allah subhanahu wa ta'ala ari tajalla ala al-khalq bil jalal abange ta hon kam mati kallanga huwa kinwa ni besu ko man dinka kinga nan ne wati bani ko mosurugo ko gilna ya munde ya hin wala garni koy Allah faran bangi inda ka da watan ana laha Allah rin ga ta kida Allah rin ga ta kida awo subiri na Allah tigati tigandi qanuya sere makke memu hina Allah watna da Muhammad irfa ra'sak an ngulangirndi shafi'atu shaf qandoni iwan kan ndiligal aw ngulangirndi ni aw Allah nyaga hina kiri taharanga kite nyime kutusa surun tambi jaman koti medi kinyime tambiye tabane talaha wugine talaha wakam konu tunundengu ifuti jindi kiyen nyanka ado sirin nyun kolan naga anda metre baka to da kanjo ndi mesa besu ndiga digara nyime hina asamu de dasere angana diga biro lakana ana tawaranga wuci nebe kata turum blaki ana gamo surdu ken no ne meri ngana bugo selanga wala ko ngana mbona de khinde nambara se na gala amena ko nan jogi awo sirnde to kono kunu ngana gamundi ko kem pakati simme ko la gara ko tade Allah ko musirnde to kono kunu kem kingo tora be yana serenga hal kinga da ango salli atandi sirendi climat sering ngai ango telem bayni oznan bayna ngo hortini mais ken go tanga kenta no de kinya kante won nangi muti yon golam bakenga wo dranga ni medi kampadu nyeri malika nu nyang kante won naga kori naga bolli medi o pour na ken toranto ango yire qalle ki wuci nen toran paydi anda ngu la haya sudi awan paten kama yimbenga o kem pakati na kiten ku yendu Allah faran kanjune hanam pay Allah na kiten nyimbe rakega hana kutu kin kanjoni hananga besu ken handi wa besu ndadi besu ken handi besu na hanete Allah faranga yere kim palle kite nganda kutika awa islaminu benu kana rige iyunu nya ay mabu Allah farangu Allah kanjono gari ana kunto gida ki kan tahilande qorenga kun kanjondo koro libe ko no lagara ko da kero dundu ma ngal no sol ma ngal ndabana ya ad kanjonde nda ko meda hinwo kemmo wodi har lagara Allah ganda kuni kanu en bosi baka sondo munga wakati kebe na dunga inga nyadi ibira a jopente Allah faran kalle ke hina kebe ya malika no kanjondi ni mu'mina no kanjondi ni mu'mina wa mu'mina kanjondi nganda li kulli mu'minin shafa'a na kanjondi qore logonde kinna Allah faran ngada nawutu o hawa adama mamuni ngambeleke asumu ni jengada ko kalle ni wujine sine misalinde ko kame sine nogondi ko kasobane nogondi ko sir hakke yono kinya namma kinnan kalle da ba ma go worni sir bana namma bati ngo kanyoni ni nyanunda khernya ngo kanyoni ni nyanunda qur'ana suranu ngo kanyoni ni illa zimindanunda ko kanyoni ngo lagara wati wane kenga manya Allah ndungi hina antanya
وكيني مغوتنا حتى إذا فزع عن قلوبهم وكيم مغون قهنون أبو غوتنا ونه رواية اللي ونه أو مغاير تناقضي مالك كانونغو كاموندي الله سبحانه وتعالى قال لا مور إن وحينته يغويا من سهته يغويا كامون دون كونو سرالله قوتي يغوي ويرغنا باللي الله دغامن كاننا iganda ken saralle iganda nyabane isuko madego kenne wosu bin Allah dangani hana be ga wiyo wala mutunu kenni sayyidina jibril alayhi salatu wasalam da wahayi ko konni kenda himbe go konni malika nda kamuni anda dangi kamusuya ko malika nun watirni ni o kamanti man jibril awodin alhaq wa huwa al-aliyyul kabir ayani tumun gama ala tumun yako ayana honsu kamunde ayan kora honsu keni atikundu haka keni ayiren qalle keni aduna qalle بسم الله قالوا كيف بلان بكمين نبوه أو كمونا لا غرق ودا والما ملكا نوا كموني inati me dangani mada manineni akamun ngarakin koni awa inati alhaqu akinyani tunga sabatin denga adunge kanjonde di kebirenga akin Allah taala ayani tunga kallang denga ayani tunga korenga da kanjonda anu be kanjonde nga wida ikalle munyana kemo ya halle ya rasulullah ken nanti kanyemme bane aga wangu ngarjagana tibaka aywa mina baka kamunni jinga aro munyende fundi honunga an wotni dangani Allah taala go ba jabu tan tay kemballe Allah ne warjaganda dana wa inna ogwa walla ngunga oyugo bane o kande ma ayugo bane o kande ayugo bane o sammi bangande o suko ni daban oyugo bane ko ni wudu tunga bane tunde o kumanko bismillah ya rasulullah genna dangani inta angun tirindini baka ho magani o gara ken junugo into ko tirindini baka ho magani ni ago ken gollini o ko barinte nga gollunga akana barinte ngo gollunga ya rasulullah ken nanti o kamanyang ka ho mandini ko dagani sigen ko danga kem balle allah o kedi ko daga titawa title ndaunga ana to ndillo to mullo ran arjanna Allah taala ayani kitana ayani tuana tikitinga ya rasulullah ken nadidangani qaringe tuindi honga himbe alhaqtum bihi araken ka allai nanya kapalle mai kara koinga de aga da himbe ka allai kapalle mai na haikundu kalla ala ken to non de kama hokko allai kama ken to ka sonno meni de bal awala huwa tum bati tunganga atoko men Allah ayani hon sunni dananga ayani gemundi dananga wama ya rasulullah wa manqi illa kafa ma ganta ay wakat awai logo inya sabu dangani katta sirunga ni suq nyagalin di arjannai ni sugongo baka yimbenga walakin gamma kan gombo gabenga la ya'lamuna imaketu illa kafatan ayani binuga ko ina da Allah faranki waqtin su katta besu ya kinayi boy illa kafatan waqtin su aru katta besu ya in kullen ni bane he binne ni bane he ni arabu nga bane he ni kentane bane he wa awatin dangi kebirenga ahi nyeme wona wotna ya mundu ke illa kafatan
ahara ullo gontenni addu mantenni kimanya komeda hina wa ma arsalna illa rahmatul alamin bismillah ويقولون adi makkan gonnati متى kam breni awa ki gongondeya إن كنتم akan kungandai صادقين tumudu ya kara wakatin ko da ko wakati ko nin bali ko ta so ahunyana kara wakati ko da gato na mu قل aw ngodni dangani لكم ميعاد ko يوم tanyi na wa an kundangani akan tari dugunni bakka kem maga sabane ولا inda تستقدمون kandana kam makahana sa'atan sabane la la ko ta warnde akko tanga dagi lerban ta kapai wa antarna kana kalerban وقال الذين يمنتي كونغا كافر او مكا وكنت سقا كقران اين ولا وما سو كتاب قاي كتاب سوغرا كان ولو ترى يكون دغا مو مي غوركنا دائما وقاهر سو كوندو الله تيمبل سو كوندو بره نغونما انا تي موسى قلم مي نيادا انغن دا ما سو موسى انا دي صالح قلم مي غما يونت سقاي انغن دا ما سو صالح يا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه انتسق القرآن يا منو قدنغا كان انتسق يا من صابر كي انو يمن قلم يانغي ديكنا يا محمد ده من صابر هذا تناقض واحد واضح بسم الله ولو ترى رسول الله انغان غرينديني إذ birakebe kafirenuku inyandemuni sigisigindi ikaman jumme nagane igunu wasaga sagandini kanta igunu nga digamenga يقول الذين yempakasinangane kengalli anyi kaba ko walli birenyu godangi odi lahara koda tankarage wujunu sine khibare yani بالنسبة للكافر لا يتساءلون أين لكن كنت مترني كم بقاتهم فيني biren wonu hane ken kanne o bakiya iwo me digan sagalle ma on na me diga men koron ko so bane suwa munda ikka palle man nan choro ikem bugu wanga tabaka ka akallen nyamuni dinan tingade ayanyin sabu burenga Allah kullu qana nda qur'ana ni annakanu himbe go kiknya na serenga awa kana konanda annaken tono Allah ka to nyana dunadi aw nyana واتلا غره ونينا أو نينا يقول الذين أتكلم بغدين يم موتني إذا كن يلام كنتم وهم هلام كونا إن أتيم من دعني كونغا كنيكا كانم كونغا لولا أنتم نت أنكم كانم كوكو هلي أغرو كبرنو كلندي وكنيانا من دانويا قال الذين يمون قناتي كونغا أو كانن كدندرونغا يمون دغاني كونغا أو نيالا هوندونغا يلي أكو أنا كبوا بكا كاندينغا بالي كاندينغا راغي يعني استفهام التنكير أكو ما كبا ألونا غاي ماذا أورا أنكم يميا أغاي ميانيا جنو يمونغا تاغادويا أورا كوكاتو أورا كونك ora ga khiri doron aga do jabi aha jako ya ni to kunni ma bate mbale nyom gel mundo gare ay jako ya may do kem bate de illa an da'awtukum fastajabtum bismillah وقال الذين يمنتي كونغا الله يمندغاني كونغا كانغاو اولا مكر الليل ورون بيري بورينغا ادو كيم بيري بورينغا angum mo kinga wuron do ki awdo bate biri nyani awa no ya marini on kafirao sallallahu ta'ala ona taynunya kapa Allah ta'ala fa asarru nadamata kebrenga isu haygaran nimi sangundo kana gendo hallanke banninga manya islamiya lamma biragebe iga warindi yangan qatayenga waja'alna la'ilala asiga wari yani ken kota wuruyenta nimsun tawsuru in Allah la saharinya konna da manna kimiya iga kara kahiriya donc komi ammo to ma kara kahiri de ka ron nyam bonda honsuya ya bonda honsuya
مكر الليل والنهار إذ تعمروننا أن نكفر بالله الله كم سرنا ونخونه كبرون تان تقنون من دكون تانا يورنان كما كيندي يورنان كما وروندي يوهرن كتنان كيندي يوا كتنان وروندي دائما نانيا مري مغبي أنغو بكام بسرقة كما بل مكر الليل والنهار إذ تعمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أن نكفر بالله ونجعل له سرين الله ونجعل له أندادا ونتينك هاي بسرني هخرين توكندي نام بخرين توكندي أنيا مرندانا كينيا ما كينيا أسوي تان كنا إلا غرده يسونتان الله إلا غرهم بيغوسرنا نده sere garan kamma ganan ngara hohoya ahay arandi dango gemme arandi na ganda gemme karadi am pinkin allah awandangidi amma bugan taga sera allah ma tirnda gawan taga na an gar jagan tama bismillah وجعلنا الأغلال ودا قلوب بانتغنيا في أعناق يمون الذين قنونا كفروا وكافرا ويمبندي هل يجزون إيمان يغوي تغان هوسيا ما غاندهم تغانوني يغنيا يغوكم ولين تنادي وما منا أما يغلي غونغوناني ووركن قي دبسوني إلا قال ما غانت كن دبني ما يمون يغاتي إنا okunya kafiri tuhunga igarangum parinahu tikenga asu harenga ndari don kanan gon bulan ballai ni magum bulan ballai tuanum bulan ballai wa qalu inati nahnu aktharu okangaba naburiya o yangaba limmi وما نحن kebirenga tugunga ndai manni deben pisren adangino ko xamo o kwan naburuguma o yani jamagumenga ko student ngandai an min maunga akinno ko ay makam ko nda kendi gambani ko aha de ko khoru ko hilli asri khore ga ni kindi ken woni dugene taifa asri khore ne ga mundi aru makka asri khore ga alla fare obra naam ila futa an min mago hi khore ngeni ko igara ko ko be hinto mi ngasirun sir khore alu alla sir khore kunta bana sirun sir khore ni hankango himbidi na burengo himbe maga jamango himbe maga kinya ni sirun sir khore nga ay kebiti alla sir khore nga alla kanana ngin alla sir khore nga anda jama kitana ka hay agar na bure kitana ka hay ara hanga kitana ka hay asro ngakken koni gan alla kanne ngandan jamandi andam pankandi andan na bure alla hamindanga akramakum indallah atqakum bismillah wa ma nahnu inati okumanya bi mu'azzabin yanga ngata yemmuide قل honde nyana okuya manni hoga mokita o hagi alla garo daro la gara kana warno daro bismillah قل ya rasulullah ngen nanti dangani nge kamanga يبسط ana الرزق warja mbay liman yemmen dangani yasha'u agara kanuna bay genda ويقدر jarabu nyeni ana ligin niga yemmen gadangani agara kanuna ligin nikenda akani jarabu nye aha ho gawamma alla gara kinanga akuna jarabi ade anya na wurewa anya tuwawa anya hankaiwa anya daraja yawa agara ho kana kumanga akuna jarabi anya tuwawa anya na wurewa anya hankaiwa anya daraja yawa anya lemewa yani alla gara ho kini sirenga akuna jarabi alla tuwadi anna kufadi agaran kuma ho ya akuna jarabi alla tuwadi anna kufadi بسم الله ولكن أكثر الناس ينقصرون فوقبنا كنت كتولي كما سيمنا الله غرا كنا نتا أنا مندا أغران كما يتا أنت مندا كم بده كمين غو مغو مودي الله توادي أنا كوفادي أكمنا جربي
andani kite ngana ngana to adi na kufa di ana gaban ginan korin ngane ya an kuma hoyi wa ya ngana to adi na kufa di ana ne unanda bismillah وما أموالكم إذا الله زيد مني أنكم نابر منيا ولا أولادكم أغار من قانا منيا التي تهونغا تقربكم إيغوا تنتون ديني وكون ديني تنتو مغبرين أو تنتو مغسرين غادي لمن غبيني نابرين غبيني باني كين تاكو سغران تنتون دي الله يدي الله غوا مندانا غارا لمن كينغا نابرين كينغا نانسا كونتا غاندا الله تكيبدي إلا من ما أغنى يمين نابرين دارين منها كنغا تموندي أغا كل سريا كل يمغني لهم جزاء الدين كبيرنا جيلي يمسوم كندغني تون سابو دغن عملوا إغرا كنغولي وهم كل يمو آمنون يودون تنغا وندي أرجانا ورندانوني كذا والذين قيموا بينو كونغاو أو إسكونيانا أو هينم بنوديني يغلا أو كونتونتيني كونغانغو تبرو كون قدير موندي نابرون سوا حضرني أو يانغانغاتيندي يكون هندي كهلا لا مرين منيا الإيمان بالله والعمل الصالح أغتوني الله يقول لنا سرو ay me are mu kebirenga kendire mundi nabru ina me na hadunadi ina me na gallara allati ulaika lahum jazaa'u dhi'fi ana duble nangabo igulle sireke sabuda arjanna place bi to al ghurfa kendi digaranga dundinga ungi dangani kallem pakati al qabrun nogondi aro sikem birandi ado salati kamma wahum aminun kaduran su ko hamande komego kanna imma atlano nan progoto allati ay harbanantiya idire musu akubeno kallenga man alla sagonga anim maga baniya arakungo kallenko ulaika fil adab muhdarun anta sogin ho halle iso me ni jangangata yedi mira murad Allah hin wara wangene malikan ma tumunde ti Allah ado Allah kanne kunga suro komen ma harbane mabono kunga bono komen ma ga harbane masro bismillah قل ya rasulullah angin nanti dangani إن ربي ngi kamanga awa warjaga nyurubandini yemmen dangani agara kanuna yurubandi kenda di komundi ويقدر ana halli bindi awa adangani ka kin kana halle bani kini amai awuci ama kurkuya wala hanabi qara adu awuci ama hukta bokeni arawa kinni komi gai na ngure baga halli ana tlaqari na awa alliri na ma qari na nyima qari ke Allah na sunyana an wuce amma hukta be an wuce amma kurkuya mu anda kita Allah gari nyimine Allah na sunyana ganyamma amma wati kibe aran ngure baga anara nyima qari anan ngure baga bismillah وما قراتو هن بيزوينه أنفقتم اغرك النفقه من شيء باللي هو سوق مانتنغا فهو اغلغو مغو انغراروندي الله مندو ينكليدي قرات الله تعالى وكم سوغني وهو الله تعالى اياني ورجغندان سو حسرنغدي حسرن عندك اتوكل نندي نفقندي بيردين تادي angane Allah jazin sawrade charge bal madar al ikhlas Allah lahin go komen ko hoya kenni khalas ngo himbe de khalas ga dar bani de Allah lahin tay angane ho nyana an Allah jazin sawra aga logo mo Allah ti ina me sori abatende anda anya anyi me kun ko ngaw anda nyang koren kun ko ngaw manda sadaqa wa aswambana
na'am anda nyanyi me kunkungawo anda nyan koren kunkungawo anda sadaqawo allati huwa la batindi ina me na bure wora batindi mina kari ngara batindi hintuwa nunti kari hiya allati kanzun la yanfad kari nyani kan kumme be go sare ma gan tanya mi de malakeni kari miliyari nganda ma karu anga makara di ando gro hilli gumen sumban nga har bani ganda ma Allah gana karun qari hanga na hora ko kinanga anga santenni anyun killa ka santenni kumpil ni duna kallen aso gade Allah garan kalle kenni barajinga yobri anga sire allogo mo angoro himmi ngena Allah da Allah da Allah tiwa me walla batindi ina karu kinanga ina barajin kinanga Allah sallallahu alaihi wasallam ati kota malikanu hilliwo yankana ibati yenge mu dengo kebeya banin ibati yenge mu dengo Allah nganya gana sai su ga won iqallelo no anke Allah killella kendi anna ho wara aqallen batende banin gabbati yeni Allah ngewa nyagana kini langandenga sira su gore bani sira su qallen gantarno Allah killendi anna ken kamanen na buren bonondi اللهم أعط منفقا خلفا اللهم أعط ممسكا تلفا أقول لني نابرو بونو الله كنت بكادي كم بلان تبون نابدا أقولنا بيرسلسل نابرو بونو الله كم بكادي الله كم بكادي أنت بون killangande yani kita Allahumma a'ti mumsikan talafa jakka yani wajibinga anta bakanan qura kille makin sadaqa ndiya kille makin khairi nangaya kille makin kuya anga ma Allah kallem wadi Allah kalle anta to qadi ba aw bakadi wawo andana hana islami de amadu kar islami an islami goniya donc Allah liken jongi dengen nanga de agar himbe ko ngana ati ya nga angana hangalli angama ati ya ay tora be ora halle an islami ngade anga walli baya karakenya kama kenya Allah wa islami Allah wotini ayan da warni kane fa amma man ata wattaqa sirebe ganda Allah haqqan bunnan kan Allah aywa akuten warni ma aga ke arjan loy o kebrenga ke koron dini ila anna al infaqa la yadiqu ar-rizqa bal rubbama kana sababan fi tawsa'atihi aya wa ko ni gotondenga na Allah kallen bugundi kenta ho bakanga kinyi mani warje yuru bayan sabunga falhila fi tawsa'at ar-rizq al-infaq fi wujuh al-khair wa thiqat billah wa tawakkul billah hakran tonti here be ga warje yuru bayandi anga wa mun dangar jaganna yurube ti anna Allah kallem bugundi anna hon kini Allah jatinga anna saw Allah nan pinum besindi tikinne warjaga yurba en sahare ba Allah ga tanga na kini yo wala batendi kebrenga asahare madangi kini bismillah ويوم
ya rasulullah anna ko tan simma نحشرهم o ga o tago nun kapameya asususu ثم نقول kibrin onati malikanun للملائكة dangani هؤلاء yalli aywa kuyemu yani wa إياكم kanu ya'buduna igani batni iyyakum wa ankum malikanu ya kini himmenu wa malikanun bata kini kun qata kin kunga isadi batanu arakun kallen goni borin di batanu arakun kallen goni o kini malikanu qad ibatanu ko benu gani malikanun batnu kamaniya alla nati awa malikanun da aywa kunya batnu wa bismillah قالوا ملكا النجم سبحانك سنة ومانا كوك كبالي مانتانا أنت أنك الله تعالى أن يعني وهم بيسانا يكون بدي وهم نانك نيامغا وهم يكون مغا بل أورام كانوا عزيز إناتي كسرنا يعبدون الجنة إني جنة يبطنون أكثرهم إيهو غبنا إيساوندمو أو جنة ما يكون بطنون دي فاليوم جنة يكون يبطنون الشيطان aywa kebri nga serebi ga tiwa malika batunu malika jabum payde la gara ko tanga de Allah wa subhanahu wa ta'ala de isara ko Allah aywa nge ga yino angarin satundi kana asuhi nange yamwa nge ko ni ma hokida ma angara himbe kinda kara Allah baninahu kama hillaka hutay an ngira kenya kida inde ga himbe nya kempalle aywa ahi nangi ni mangade borun nati batanun da ma kanu iyana ya'budun alla mai ku batun wa kunna an ibadatihim la ghafilin o kuma buga siraime ngi tikande solle segunde mere guma ngi bugo man sera ma buga siraime wa malika nun khana kallem bay imay ku batun alla jinna nyani ma o ku hi Allah ko mosiren sun ta malika ngalle dunari kille makni kahiriya bismillah فاليوم kebirenga Allah na tilengi لا يملك aga بعض yugunun tan aga yugunun tan marandini yugo dangani awanna hayde al-abid wal ma'bud angara kibe batu Allah tanai an suro nanya Isa ime adukena akan banga nahanta ike tanada angara batu agawa nyana ibatanada bismillah naf'an qanjun dinnahi wala darran yanga qati qatura harbani ونقول kebirenga wonati yemundangani kunga hillakai an kunnantimi yimbe nyanga qadayenga honsa budangani كنتم تكذبون aga ni garan kutunti yimbe be ya haykede وإذا تتلى آياتنا manna kiniya asabun pai indo ku ayanun qara kafirun kamma abangantinni inati ma hada ke muhammadu manya ma ganda yugo ala muriyenyani inan kun kaba baka honga aha banu ganyi kimbatunu ala muriyenni kinyi inati qari ke qur'ana manya ma ganda garenyi ara kutu yungolandi وقال الذين يمنت قري أيوة كونغا كافرا قرآن دغني بلا كبي قرآن قريا قرآن منيا ما غانتا كروتيني أبان غانتيني وما آتيناهم ina kuwa kyalli do to ngunde naka yani Allah ga nayi mbin ko na dun gonun ko sabu be ga kiniya o ken ko ni ko sawura annam maka kemme ko de manni kita rahinu sikya ko ni waso ken no gondi Allah fare bit harbane ko menyeni awamun dadron na lo odo odga kille qasen naka bade qur'ana ni garenye ay mana ko to Allah ma kada hillo qur'ana ni korotenye anya ganta ya ngana terenga bane an kusa ga sara ngoto kinda bate kibri antan to qaldu magade kinye bateni kimbal tunhi almadar qur'ana bugo i place ndi na Allah fare bugo place ndi wala kina kiya
Allah ti mahulamin i fare nyani i komen nyani ira ki kata tagahon Qur'an ni diga me ko to naga wa nyagal Allah fare bindi na ayyan kandi baki placinga bo kanu ken no kure Qur'an Allah diga me ni tagaho diga me donc mana sugo ken kelema da Allah diga me ni kebira nga ken sure ken wure suwada Allah o kan tabana mo be adiga men do diga mun tabana ke mo timma sugo Allah da ngani ken su adiga men da naga se sugo qatene baka Allah ken su qatene baka diga men anga walla ken yuki yadi Tambomi yana na jina kola kuma jina kun ni mai jina kola jina kun ba o fatule ka sele wala ego ko mo on yana na jina kola wal ma ko jina ko tigi na sar ho ko salela do de fo asara fana ka sura bala kafirido mamma be jina kola kafirido mogo be jina la kafirido a kuntigi fara awa a camancɛ mɔgɔ kan a n'a kɔ mɔgɔ bɛ jina ko la kafiri no sonin konti ŋunante sere sugaw ŋunon di kahiri ŋeni an n'a kanin ke yau an n'a naganin ke yau an n'a hallan ke yau sere sugawa di kahiri ŋeni a ganda kara na tɔgɔ a wadi an ta gembe seren sallai an ga watu sere sunin ŋunante nga kahiri ŋeni an da kara silamin takwa sallai an takwa burdu silamin kabun kanga jinati bado di sarai so an wan nga karam kon ma sidu u bena sama ba mo ba jinati ngi pesa ko mo bana ka sire ala ko ma iman di do ko du jele ko tara ko ma ko sura ka kaburu kono ko mele na tara san pa mo karam mo bana ka sire ma nyuma kon tege mushriki ay mushriki kon tege ma nyuma anamade ibe tama ala ka sharia yi afiye tugum ne be tamo di kan sharia de briefini islam belajilen kan ga kun akoro fengo feni o tem do briefing ngoro o to islam ay ndoye islam sharia de briefing baye ni ab islam bela jelen biri fente o briefing ngoro islam ay ndoye bismillah wa ma atainahum Allah dalati aywa kum bayge yok manan kuta ya rasulullah yugwani awamunda nan sigi agada gabbati honun naga aywa qur'ana ni garenye korotinye ni allati o kuma makan gonku gille kitabu suya igani kun qarana de وما من نذير bani ahilandi gongondana maya makan kondaw garaqi katiyari قبلك ankin kane kibra famin aina kazzabuk nan tankin qallin ni garenga ina kimba kamina kitabin ti mai ga wakharna hare mari yannan qaso kinga wi gongono parce que ku hilani dallinga alla kitabin ti kundu alla farenti kundu wo ganta sembe de kenga digangole alla ti kundu afaren ti kundu ken dalle wo ganta sembe de kenga digangole ikunti na kamo tanken kallen di gareya kitabin ti maganan qaso hare makiya wa min aina kazzabuka bismillah
وكذب الذين kebirenga yemmun garangudu من قبلهم makkankon kane ما بلغوا makkankon makini إشار ما ken tagandi tamundin tagan hon tagandi tamundinga آتيناهم wala ken kini hanan ko ngadi wube ga kiniya sembe be ga kiniya nabure be ga kiniya an na tagandi tamui na bane wutu ne ken ka tagandi tamui na bane wutu nen kana tagandi tamui na bane wutu makan ko makin me wukita imame sembe kita imame nabure kita o shuru ni tagandi tamuni nga ken tagan tamuni aram kan ne ken to al ashir ken ga tagan tamuni ken mi asharu al usur wal ashir wal mi'shar gannin ko mundi naburendi semben tagandi tamundi makan ko makin me kita kudan ke sembe su fa kazzabu rusuli igarin farun garan kutu anya kamo bismillah فكذبوا رسلي igarin farun garan kutu kammo ni nge gongonde nganya ke modi anya kamo iyam pala kidi kebire ngam makan ko na tu illa hun tanini wannan ka hukenga kundan ken sembe ga halage annabi ni mudo qifaru be da kunta Allah faran kitan har baane ibla serem ma marse ti sembe ngade Allah wa kono da qaruna waqatinga aqisan no gonde ati qaruna watu oda honu halaki himmenu gam qoto ike qaruna ta yime kuntu ato dangane qaruna kallim misalindi oda hokkine min al kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba ul quwwa haru qaruna naguren ba limen bane allike an koto sembe jamanda jaba sembe tenda ba limen bane ko da kem paket ma ati no qaruna yimi watu ido be honu rigana kunnan koti ge hay gati makan kunda nda honu riga agana kungure ko tuguna ne yayi me keso mun ko ni illa huye ko be ganya mo o gabi dangi himbe ga ko tan honsudi annan kan maga maraseti hoy Allah gara ken kinanga an motto kido Allah ayana kinanga mo be ga lada o kenyana Allah samzuru bismillah قل ya rasulullah yang kinna didangani إنما أعظكم annama angi wonna ga waju بواحدة bani mungkin kunna gada wajun din killen gabini al mau'izat wajun di awna bil hikma hin tuwa arud digan sire mungkin hikma muhibani kunna gada karakenya kunna ai kindi kan an taqumu lillahi qasigi alla jatin dangani أغصره اللي هذا سربان باني ثم تفكر كم بل أغنى التغسين ما من جنة أغنى تطورون دا أيوة أغي وقلني إن هو أغاترون اللي يوكي أما يقلي قنقنداني لكم أما يهوي ما قندا قنقندانا أغدغني بين يدي ينغم قد عذاب جمي نغني شديدين أواكم قتلني أغاكم تون خركي دبال كندو هذا مرمي angane ango mankanno kuma walla ona sehel ligariga mi bo hinni go danginan kamma sonno men mo sugule do hoyi bo nani kembi muradna anta simmini nansuro awa hasanden do awa takinno ko futi kungo no serno gabe na nga ona nya suro hilli on ta una simme uce gandanya aywa an gina mani kita an kara mani kita an nan pakaren ko aha an simene maniya ujugo ke o ta turunten ni o ti garanten ni o ti korete gumen ni o ti sugana ni an ta wannan simi turunten golen tunten de bendo
anyi me wa famu ama wal kununga garanti ngani himbe dibendi be suwatu angana simme anyi me da anyi me am pakare ndan sondo me anyi me watu nu tigi nanti garanti o kuy me ana akhir debe ga ti dun tigi turun ta ko ni he o suwatu qurayshim pakare jitanten campagne muhammadu ya o watu nanti ayam munyinta besu ya o watu o gande me kuta hohodi warai andari ni kallenko o suwotin awara kan tunga sehenga nda koni maka gilille ngi gama kinye indati kona ko igandati muhammadu yana ko bane beso sakai besu watu maka aya nyonkin nan sunta besu ya kin wuri ne maniya dundura kun tadi hasida kun tadi kaba dunka kun tadi sikan tadi ke ko da makka sira suru allah farenga meni angana ta ona simme antani ni sugane antani ni korotendane antani ni gijankatane antani ni turunte kebir angi nganda am pakat lan ko ngela kya fa ke mani ngam ngade kebir o gami man disa har sa ko ko man ti to masa kai man sabura na sikan tadi aga worni kata Allah farenga anga ti himbe ayani to kinin sirenyi men sime honga na atunda gare mundu na kamunda wuren pai aga soro hilli aga na tla na akhir lan kini me ana hi qora so Allah tina ke dabar inda kenya ime warna wari bismillah قل ya rasulullah ya mutuni dangani ما سألتكم ngeman kunyaga من أجر aywa musoyide فهو bayk nyande binyana ma ganya ka musoyide wa huwa lakum nadikum sunaga hoyide yani ma ganya ka hosi karake kin na ka gada ay agurehe akomehe aylehe awa akange ha khalsulehe maddu mujin sirasuna i hoyu wo kininga nasa wunga nguken denyana walma ampon go kinna hokanda makinya bismillah ina jiniya nge musummanya mago alla ya nindini allah taala ayani yingananga wonsu ko mantenga yani goren binga ndara hondi ken qawruno serundo ken pamu enna goren binga ho wori bane nyonkinu ngo wurnu kinga bo kikani na allah faren pi sabati ni dade bo keme khiriwa ma goren bin tadi manni anga da dugune kinga keme khiriwa ma anyime ga nasim tam pakarenga bote suntai ahi su timmandenni manni anga da saka kinga bismillah قل ya rasulullah ngoti dangani ربي nge kamanga يقذف aw serindini ti to nga kata ande nyumunga إلا من ayani imunde tuananga قل angoti dangani جاء الحق to mulli kinga islam akunga ويبدأ الباطل ba taranta ka jopene qarre inga ikaira kunga wa anta sagina ka hukuman ta ka jopene himbi ganda nyime ka kenta to ko kadi to mulli islam agulli ayabani qul jaa al haqq وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أي نمو مما ننكر آيات الله فارم مسلم بي آيات دان تنوى الله دي ngenta han nyaga na hoyi kibe hango sagini kama o kenni kiya aya nyorni inajri la asalukum alayhi illa almawadda fi alqurba aya tanawunu ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila walakin bulqara ngima tagan hokininga magana lu himbeda anna hokini allai kisiye kilembundi ntatini anna maakinya yere kalle ngema ganya aga hoy taana kin kininga awa gulle ke sabula
ayabani murni mata gana hunyinda wanka kebe gani maren tintonga karakun kana banga nake hay kisun na hanna imiada anga na himbe kini Allah faringa anda kina nyime ana ansa gina nyime anga na ke ko danga makka Allah farin mare mun na gayme mare muni aga suna kisimai aga suna qowai anga Allah farin kanu na akar won kanu ken sabura an kin nyime karun kunni hana bege koni himbe ga ti o kisiye kilem nunu ikama maga ti hokki nenga ngeya kenanya kebre hasa an kana kisiye kilem nunu ani me amaga ma daiman an ga ho nya na Allah farin daga sallallahu alaihi wasallam anda nya anyi me da an ga himbe nyega anda nya anyi me bismillah قول ya rasulullah an mutu daga ni إن دلالته iti asamunte ati ginde ngi asamunte ngani وإنما ngi samuntago على ajir نفسه gunni nyimai وإن اهتديت banga de ga kande فبما kande to honga igara rabbi inga mangara gen bare nawo abakatinga إنه Allah taala ayani duwa mukananga ayani قريب ayan tintai ko mu ولو ترى Allah subhanahu wa taala harun da annabi mu ina jukundina ko sire kenni Allah ko bure aw kenni ngimi ngande ga samu ala nafsi ngande ga kande amadin kande tinduide fa bima aw hayt fa bima yuha ilayya rabbi kande en sabu kebira kenni qur'ana ya ada jabe birabe ga tada muhammadu anda am pa wonu killim to an tunu an samu na ayalli na Allah fare jabun gine kekida isa hijabun gine bismillah ya rasulullah an gannan garin ne bira kebe igara aywa ikanundu ni baba ikundi ndem pakatinga la ra'aita amra azima anhi hore walli wala fawta indogo fatinde da idan ande nanti wo ko hirni la ina kusa gari riga gilli dingirai kingan tinta inda wundi bane ka hinga wundi khaburunga bane kenno kusi woti ginadi aga wundi bane woti ginadi agollin nanya hobbure ko ngal nyangi hotiminte nan saw akane وقالوا كم بغتني كاهر النتي آمنا وقتمني في قرآن محمد وأن لهم التناوش التي لما ننقعون متني كنا خمغه من مكان لما ننقعون النقبة إن الله تجرين أنك انكرا كنا سنا قد الله يمهل نلام وندي ينغني يغتي غاني وقتي بي أيوان كمان آمنا به وأن لهم التناوش لما ننقعون تنا يريد aga wutin no ko be kenni dunay yere do dunan la tude abra serena herinya anna liman ka udabari kata nyon kim la go kene qoron foranga bismillah wa qad kafaru bi ikum bayga kafira mutil liman ka umma dunani aywa ku kane ويقذفون ikum warandini fihi mugundenga aw naqo baidin allati yadi ina alla farida kurotendana sugana gijankatana ke ka wahay nyana gaibunga wahay ngawutin noqobe ken allati kunade wahila Allah ta'ala hay garo kafirun nagandini aruhu nagandini igaw ken qanunu ken tubul ligayna adika mo yani ila ke agolli ti qabanjanun kafira hunni ikun kane إنهم annadu kafirin imanya imagri igaw sikadi muribin ken sikka undengani daiman kahirin padunga ne bonno halakinde wati ya waylana wa hubura aywa kibiranga otomondi nyana yangan qati nyagaranga lenkane awori hallam ma tomonde danode bismillah سورة فاطر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ciganden walla dangani فاطر السماوات ayani kammunun tagandananga alonguyen tagandananga جاعل الملائكة ayani malikanun nyangundananga رسلا niya hariga أولي أجنحة rusulan awa haruna kada annabinyimunga أولي أجنحة malikanun kunni kambe dungoniya مثنى hillu وثلاثة aro hon kambe siko ورباع honu kambe nagatu يزيد allah taala wajini في dini الخلق ma wattagandindi ما mogobe agara ken kanu allah taala qadirun laniyan nyene على hon كل summa شيء malikan tagandi kentana tagandi agalli allah ra mogobe ana hokka hay allah subhanahu wa ta'ala nas suran jubbati alhamdulillah suran natiyan lan'am ado kahf ado saba ado fatir alhamdulillah ما رب العالمين انك هي ممكن نباني كنا الفاتحه الله سبحانه وتعالى مالكانو نمانيا مالكانو الله تغونو ني ان تم ان كنتي واويا ولا يحرق komi sara intahu sara ke sura hon wa qati malikan sura hon wa qati al-fatir allari taga noro ni inta kala inta watunu inta qasunu inta yigene inta minni inta kenkene inta tambini i haten takalli kama inta wancana i gollen ni daiman batiye na Allah batu no kene gollen mabbe suri batiye aga na himbe taga nangara himbe ya kenye ambatiye nga watsu Allah gani wara kebe ina kenya nyana inta Allah kutana ya mariya ittagandengo noro ne i kampen bi allah hegara ken koniri honu kampen ni hilloy honu kampen ni sikoya honu kampen ni nakatoya nga ken bita ka banga de yazidu fil khalqi ma yasha i tagande i taga mogo aw hokka pay mogo be gallada Allah Rasulullah sallam awa ara dulu wari bita magantrende muro kempam fani ten no kuma kamutu mi kambe way kamutu mi kambe munyendi awo dumina warno aga Allah farenga kaba koy atanga ne Israfil warga la jurula kinga ati anke mo kaba goningi Allah farenga ta daga ne kina Allah farenga ta jurula ngam wannan ngari atama mun nan ngari atiyawa anta ga mugondi wadai wari wuronde qasun kullenga kampallenga ara juri wari ta ga mugondi Allah sallallahu abugi ta ne kitani ati gani baka sere yarani ari wutu ni warai togin kama akati banan mu isagendi bani gidimen kama iti subhanallah madu bi anke me ta hawali ken ko tan ati daga ni an na Israfil warqa to akem biya kamutu mi kambe way to Israfil wa mo hen
يزيد في الخلق ما يشاء ملكا ونو من ينبتون يري لو كمبتون يري أو جمع إنغلو سيدران ملكا ونو كمبتون يري لو من ينبتون يري إترم باتندو إكونغن نغا أصوتو منادي كي نغا malika ngulo kampatu nyere do munyambatu nyeri asuo tono i jagaseri ndoromendo dorongo anga ni nyana amerika na abote mkuna asuo tono kendi honu wono i tawu munyambatu nyeru ndi ngure ti hakabe allah natu iyo ngolango la arsi community hakabe re allah natu mukini tagamo akasa hoye iga wenga asanda kem paket awon kem bayni ora qaran ndangi fil ma'mur alkawa hayo mughayre mugobe alkawa nahando akhirina baraje alla gada ko malikanunda iti anan khuyu dabarida ke ka barkante atlengandi i kana diga alkawa tumbu yati kenga ala baytul ma'mur dabari aw kampani tumundindi aw alkaba telingandi net akoni ndengono landi ko tasu tanyere wujino malka worni hijino na lisallino ko tasu tanyere wujino malka kungona dia kunta garni khari tabane bane turunda kena khari kongo bakinga bido ile khalini manimi koyen khalini manimi qaswani manimi sineni manimi kona jibba wakati to araka wale kamre donc alla kurinugo konta hakatu mayibe sereni idu tirindi kebre nga kuto no mina ina mina kendi naam no samhimen ngai tagante mun noro nyi no konta li inda melire o kuyani hate mambonga o gande no o ganda to gonari ona bolli ona liri ona tori ga kunni noro nyi itagante mun noro nyi gabo inta siki go me liri ay kombe ke hay angana ampulu bana wala di anga kore ngali ba kore ni ampulu mo me liri ndi kenni hokasa kenga mi kore nda me liri angana wugini ampulu wala kombe gedi asu kore ngo baka kore nda kore de ono nandi kisi tawa keringe de ay ana haka balu nga dadi mo kenni amisali anga turso yo ko na ampulu bana wadi ango ko na ampulu na gati karagi wadi ampulu ko me nango korege kumun no kube angana bane kumuno andi karagi kumuno indame de o malika nun kali noro man honyi kim mo wani indame de har jinna no kim mo wadi indame de بسم الله إن الله تعالى قدير لا ينجني أو هم سكهم من دمغا كبير عروض تغندين دبلسنا أن أدم من يو أن يكين تنايو أسو ما يفتح الله himbi Allah ta'ala garakin ngasa sere dangani lihinna innone suya warjage saha kitai annadu tikitin dananta Allah wasantin dangani himbi nga Allah garakin tikiti wa nani qalliya wa nanya watinga nanya koringa nanya kontoinga annadu warandananta Allah tikiti jangaide Allah ya halina tikiti Allah ta'ala ayani gumnindana hakim ayani nindana ayani gemu nindana ala himbi mobe ko minna tu hinna ya mo ayana ke koda iganda ho honya kinyani
Allah faran di yere ti tagahu su ko man denga nakahu ti wan nahana ilan takata nahana harbani ya ma Allah ga andai Allah ga la kutanda besu na sabunya ati besu ga nakahu wananti iwan kuma nay wan toron ati rantar nan iranta harbani baka amma maganda andai Allah ga kebe bam para ko na ngima iganda wasai be nya hinne ya tikitin danan tai ike hadde iganda kebe riga gaiga ma warahina warandanan tai ike hadde kebe agar himbe tikiti amunda magana wasa agar himbe wasa kebe amunda magana wasa den to wal aziz hakim بسم الله يا مكانكو اذكرون كنا نسمي الله تعالى نيمانغا نيما بينيا غما خسيمي دي اغا خرو بندي هو هوندا اكتنا ديبندو كونو اغا درون تاغو بيسو مكا كني نيما دي yalle tagandano wa kinga Allah na gaturni de kinga wangu marjana awad wa asabu bugu kamundi manabu munyindi qaratu to badi tunganda maganda akinya de akimbe gara hatta gundi annaka ni makka kimbe ayani tunka be gan kafanan bati tagandano ta halle فعنا قموني توفقون إقبا غيلنا بكا بين أمها من مكة وأن نترني كل تغنانا يوتنا الله كل ورجغنانا يوتنا الله كبرين الخالق الرزاق كوتنا ننتصر بطني جنب الله بسم الله يا رسول الله إغندان كتا تي الله نباني تانا كرا أنت وندني كروسين دينتا ينغان قتينتا براجينتا an bute murade kema jona ida hariga be garan kudu kan ge mawla min kanene ila maninya kun sabariya kenda kan sabari gahilu musagine ta ta'alla ide anari garan ton garen tugaru kiniya ana annabi min do kifaru ana ituba ana idema يا أيها الناس يا مكانكو قرأت الله تعالى مينانا أتونيني أما أسيكين غرينتاهن وغرينتاهن مرسا كن دبيغاني ولا يغرنكم أما أسيكين شيطان مرسا دانا مرسا جاء الله تعالى منين دان نغاومني قرأت الشيطان ونيني أغدغني أغاقنا الشيطان تيجي وقلني إنما يدعو حزبه أنما شيطان بي جمع قلي مسابر إنيا والمنفذ ونمد ولكن يملانوني الذين الله سبحانه وتعالى أرهبكم مكان كنا أيها الناس أو كن بسلا أنغو نيمو أنغو نكو أنغو نيما نقول كبلا كن نيما كوفر كنا نيما كتلا كنا نرجع كمندو منين anga wonno ko noko aywa magasiri o duna na marasade magasiri bulisa na marasade an kon ngini bulisay anyi mena nya konni agulle ni daiman ni jaman kri kata yibe wala jaman ni helway himbinu ga nyimi bulisay ado himbinu ga nyimi ande ko nyimi do ke faru ga jaman ko helli aywa allah hay aw besu digaran konni anda sisa الذين أبيهم بين كفروا هم كافرون يا من قديم كن دغني أقد قدني يم بين قام قتمني إذا كل من سرنا كفرهم كن دغني أنا براجم دغني كم قورنغني كن همنو غري دبلس السوري نهري كونيا أو همنو غدغرا باتي نانيا كناي كبيرا كون دغراني دغام بانكي أرنو سامسو بسم الله أفمن
gati yemme زين سوء igara عمله ken golli buren suram maga adu dangani فرآه dari nawra ya renkane ay meri golli bure ke wari dikeni golli sirenga فإن الله Allah taala يضل aw من yemme sankundini agara ken sankuyen kanu يهدي من aw yemme kandana aywa agara ken kandayen kanu kibla kendo serebe Allah gara kanda yimbe ken nambana anga golli bure be nyana ibulu sahari kana sunna nyaken kane na gemunda nyaken kane anya ken ta bote anya ken ta lewi anya ken ta fiye ngangi nyagala ni de Allah dungoni ya ma bote nga ya nga fiye nga kendo seremban Allah ga serebi kanda agoto ngama inta bana de ngama jigi ya kanda inna Allah ya ma ana kil komi agara kanu kibida samunda nga ana Allah ya ma agandar awasribi tagatai wa kaman kanta kandidi ki aya ayan ga kodi aya yang wada Abu Jahali aru Makkah hillaga fan Asib bin Wa'il Aswad bin ibn al-Muttalib Uqbat bin Abi Muti gundi meno ayan ga kunyadi ko aya be hayge aywa aya num wono kunwa yidana laysa alayka hudahum ya rasulullah ku tikande tankin kama Allah faran sirmin rigo hobre be kama hillaka pendu kudai aro faran ko nabo iya ga talewi Allah yukuni Allah faran na buti mura aw billahi qari aw Allah wajin Allah faran da yemun na magan sunondi kunga kinyangunu na ido kenundi kafira hun sabunundi aw billahi buti mura ayanu qari ti Allah faran kunan ken dan bu halakin do kubate ga matundi ne maga kenya kasunna Allah faran buti mura asru binu ga kafira ho dem obane yani ke ayo konni suru dangane himbe ga bu aywa islam awun jamandi nan yille nan kuppe aw konni kun ka dangani ba iya ganti golli bureke adari demu iya gankane lebu be ga wayu bote be ga wayu iya gantai aw konni kun kada ibore ba kaslam jamandi ila qur'ana yilla mo be gallida Allah faran sunan yilla mo be gallida amma girke mo de iwo islamin poren diga tikenga parce que islami poren anna bure abballiye asu haramten islamin kaba illa bihaqqihi islami ahore aharamten ni ma atomu ni mani amusna wa halaga najeni aslama balaga najeni agandi me islami kare anna buren paramten ni illa bihaqqiha abara jakan ginni onta toko wa buguni jako haraga maso himbe halle iridum paramtenni ko ho gani addo mininga na lo islami dizuti ni kem paramtenni anta gemme anna maganse anta gemme anna gare sagai anta gemme anna tuuma anta gemme anna gitu buren gitu islaminga ngabar wonu ri kumbu ke no gondi yo qur'ana yilla mo be galida Allah faran sunnan ni na mo be galida di waslamin poren diga ni tikenga ni na buren diga ni tikenga ko ya ga wa sisa mo be imenundi wa ke jama yani ibugo hijaz munende ibugo tinu dati wahabiya non adikeni masiba horede geni masiba hore iwa simmana yona ho kama wallahi garantonye ni ibulisa yan selletindi kama ni mungundi Allah ta'ala hin konninga ati shaytan jamanya ni de shaytan jamanqa kun kasarantinya ni de ala mushahidun illi wahabiya unga jope dunadi anta kamel sina qur'an ni mosri hina igolle ni kay naslam num porendi gandi daiman gilla ga jope ammi war hina iga diga kenu no kubbe su ga watna dikun kahirun ni abadan bayn al jawami'i wal masajid wa mawadi' dhikr Allah subhanahu wa ta'ala
ومدارس كتاب الله سبحانه وتعالى وأسواق المسلمين في طرقاتهم وفي معيشهم دائما قل لك جوبي اسلام نمبرني نيونغيندي مسيروندي جمعة سالرانونا اقرا لانونا اسلام نمبو يوارجا مندرانونا اسلام نسغانوندي اسلام نكلوندي دائما اما ورهنا يوهابن ديغا كاهرين جمان اتاكي ابدا كما ينا اما ايدو كاهرين وسكيني كونген كيني مي ni marhan jonko islaminu nga ma i me bane wo sikira ni marhan jonko islaminu nga tarfon kulleni na bane ko ni hillo hede bane nan dikenno ko idiga kahirin debe nga bane ontan ita kunni kiyaye ke sabu daga ni دائما يوقوها منينا نلقوها نقولي يويدو دمبلي تتغنونا بس كنا وهابيا وكتغنبول وهابيا ونجبت كبي تاريخ الإسلام ون أتوينتني أهون تنتا سمنتي قلة من يخرجنا خرجنا تغنبوعنا سنبي بيجاوية كينغ وان نغني هكذا لا بيجاوية كينغ وان أنا ما كينغرا لا بد أن تيوغرنا هر سانغو دهم بيكينين تو كيغا غاري نيوا سريغا هي إنا إتيني أبي حنيفة سري إمام حنبل سري إمام حنبل لالي منون غري أغا هيتوي كما هو مذهبين تغنغ نندي إما تغنغ كو حوري إدي كبرنا أقول السنة يدي يا سبحان الله أنكو سنة دي السنة والجماعة كنا نهم بيكين تيدني مذهب السهن تكون نغتي ننكهو أو شيء عندك كل الدان تنويا ننكهو مذهب اللي تناي وكين يتيدني كين عشي أو كين السنة والجماعة كل عالم نجري خنا مغلستم منا سرنتو كون هم بيجو إسلام نم برين دعاني إنا برين دعاني نقرأنا فجر تان سبونا أن الله فارن دعاني فجر كين بتوكو يوي إجي من يوم قاتل غرقيا السلفيون نحن السلفيون السلسلة سامندو بينهم غري الله فارس صحابان تابعين كون دقا كليين أو كليين هون مذهبي من خلي بس كمان مذهبي تنان تقادي يتون ده مذهبي دي الطارق واضح لا نطيل إمام مذهبي كنا الله دي كي سامو يسي هون ده مذهبي دي فارن الله صلى الله عليه وسلم أديك هاللي تابعون غني مقوي أكو كل كنوي كيوم مغاري مبكوا سنة دنكون مذهبي كين مذهب السلف الصالح أما مذهب كذا الله أنت سلف كنا خنان قوسي بني مذاهب أهل السنة سنة دنكون مذهبي كين مذهب السلف الصالح سلسلة سامنتم مذهبي كينغ كينغ أكون مالكي يوني أكو إتقادين في أشعريتنا أكو حقرلاندي أو أشعر عقيداندي أو كندي أو واجب نسرين كما اتباع السلف الصالح تانا سلسلة سامنتم أنكم باتمبتم وقفاء آثارهم ني تابتل لوندي مي أكو تابتل لوندي غنا بغرو كله بيدي أنا بغرو كده ومذهب قوركم نقد سؤال ما كم غادي أنا مذهب كنا لالي أنا تعنجني سلفيين كبر أنا تنقولي مذهب هم سلفيون مذهبكم يسوع سلفيون سو مذهب تسبني أبدا إلا على آثار السلف الصالح مذهب السنبي ميغتادا مالك مذهبي ما الشافعي مذهبي مع أبي حنيفة قال لي مع أحمد قال لي سكان تادي أسم بنتنا سلسلة السامندوك يا بتنا كلهم سلفيون كانوا يرقى
oke hobbin nen tatto ko katini nda to kade gilla ga jobe to ko ke ngari ne wenda jo pa mo tuyen sabu daga ni i me o heri na to ke buya ngai gandi du dambi ni duro ko hasure kun kamanu yi baka ke ngure ay na ga to kundu o kunta kundu ke to bu khalle hatta al'an o to ko makti hina bay to ko qasabi tu ndengani aw ken tali ida ga to kurumba kama kitiga igo to himbe ko hamre seresu go islam ko renya diganini mo be gallanda an qur'ana fajarni kemo godi mo be gallanda an Allah farandi gan fajarni kemo godi kin kamanyani wahabiyya angana to sakandui na to kenan dukunda am bakarlanga donc kin kamanyani homnati aya ke yanga yahudiya no nasara yadi aya ke yanga iblis yadi bira ke be aga suram magandi alla batananda alla kannananda ma awa walla alla kutayga oke birenga ara koy wasam misali buriya aya be yanga abu jahl di menundi nalli khawarij anunga nalli yahudiya do nasara nalli iblisai jama be khana qabanjanga na yake ngata yanga kendi ba qur'ana o hirun tun konni ibra kinga se na di kembi do husri sirwo sir am ko burebe an yaga gantai an yi me yaga la kasrendi wonda bonda kinga parce que sammin hilloy jahilu mono jahilu murakkabu mono jahilu ntatu kembi basiya sira sunta no himbe go honsutu anime ga watu ntatu bane ke sare mono gal jahilu murakkabu nyani ntatu ntin sammin qatu ala huwa almushkila ana mo problème ni me kini ntatu ni men ntatu kana ntatu ken kama nengeni aho bure anda to bure bil aks aho bure ni me ya haram pare ni aya gamure wa aya ganta ho ya i me halle to kunni iya ganta ho i me halle Allah subhanahu wa ta'ala ati nas'alu Allah ta'ala an yaqta adabirahum to Allah nyagana Allah be ganti to ko kallamun dinga ana ke jama halle kutu na islama hun jama agabeni de ga kem jama mi ho bure maradi islama hun tar hundi ko murtinde kollate awa himbi gara awa kongo bagi sondo menga yani su to on su mo on tindeni asu gabeni asu mo on bureni nga kem mi ho burentani ko tun galle mo nyana to ago yugo widi masalan dar ora ko ngone alay ahmadiyan goda ahmadiya labon ti ma do sariya kan ti ma do sariya to ago be ga widi sagunde mo ke awa baka me yarani hito ago ya tuandu bo frika buru be ngono kun kalle ndike ngal labon mudu islamin bate imi entan kini an tassin bin kata tuwaguya la tuwagunya himbe ga ko ona hayni kenyani ga lingira mo be la ko kan tassin bin kata tuwaguya fa batilu ko mo sin bin kata tuwaguya wai har ginde ina khata tuwaguya har ya khata tuwaguya nga isebire tuwaguya ke sabu an talabo walli ma an ta ka walli ma mi anga watu an kalle bi tongi atwa hundande jago ya an walla ba mutu na ka hangun na'am
Allah sallallahu Allah fa Allah musa ka hamu nga asemire mani kama tomu ana ko mu krihina kata Allah iganda bara ani khiri kata sagalle iganda bara kebrenga ona haygindi nga yalli kuda kembe nya hinawa har no ko bayra nya la har no ko bani mami dina pinjongini suagumi suagumi ganka suagumi al muqtamin tuwe ngo kebe kama Allah sabuso bismillah ولا تذهب نفسك ya rasulullah ma anjun kin digandi عليهم aywa di sunun kam awai sunun kam ma حسرات awa hanmi ga sabu dengan de ma kenya de إن الله kubenu Allah gari gulibure suram ma dengan Allah fare ma sunu tiya nan fiye gedi Allah kum qatande kenda ni de inna Allah ta'ala alimun tuwan nyani fi homna igo ke kullini والله yani Allah ngadi komenda ngangul lentu kini gongonde de kini gongonde ula himbe gono anke ma ganda gemme ona meyi Allah ti indo farenti wal fasil kene kutunda nanga ayne wala ngalanda nan Allah ti farenti tu wengo himbe kamma o sun ko ona kende bari wallahu Allah ta'ala alladhi ayani kamanina أرسل aqidi الرياح hangonga فتثير سحابا anan nyogo ndi tabliya فسقناه ona ay wa tabli kayana min dinya katadbeya ميت kindi be karantingani ti funtu honun kawayna فأحيينا ona kusagara munye ngarindi tikenjiya munye karahalle aju wundi denga aya murede kawo bani ga kiyan jondi bani hakarante anta asika na karanto mundi na bari gunne su karante nyamai asu kante nyamai kamme ngara nya kamo ko ni karante ke wundi akira bismillah من كان adi yemme be ganya يريد aga العزة kallanga ullamurnu فلله العزة kallanga unna alla ya dagani asu aduna kalle alla garan kalle agalli sirebera ina dunan kanan ga on kita la garan kanan ga on kita amundu alla ma fala tunalu minhu illa bi ta'atihi falyatihu nan ya dumaru la garan kanan ginga antaktina bada ma allan kuma kibanya alla kuma anna ya dunan kanan gi anna la garan kanan gi ko mundi kama ma tuwai sigara kaina Allah faran ki kono daga ni man arada izzu darain falyati al aziza yani maru la garan awa nindi an de kemundu ke bi daga himbe go kon sunnini aya maryam batu ana kem ma buto nyanda gari an da mundu atanai kusiya min wasfihi wa huwa zull an da mundu hotanai ngamun dan nya kallanginye an tado Allah bate tina makan kuto ina kei umpe to hataren kinanga angara mundu himbe kenni mani ko min lo on denya ni akonto denya ni ina an konto ni ina lo ni bismillah يصعد الكلم ati diga mo sege diga sire mo sege ne إليه kata Allah ta'ala tun ka kenni mani diga sire ngabe ni de diga sire mani la ilaha illallah la ilaha illallah ayam pasu diga men su ka mantenga afdal ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah daga diga sire aw segene wal amalu salih ngol sire nga yarfa'u kinyana wuri de kinyana wuri la ilaha illallah الذكر نو سبحان الله كن القرآن قرن kuli digan sirma ko sirri nkamman siki a wuri da sirri maka golli sirri kan ni golli sirri farana fardanu sarihana lagasara hoturo sauro sogoba sun kason sume jakabundi na gamu ne hiju ko ani golli surun hina
anga kirat la ilaha illallah anga wunti la ilaha illallah anta sallini wal amalu salihu yarfa'uhu antar bani somanda antar gine anga kirat la ilaha illallah anga wunti la ilaha illallah sallim paqatin wadangina ma antar bani somanda inna salata kanat ala almu'minin kitaban mawqutan salli aw waqatin yankuni mu'mina nunda salli hanan waqatin mono sugandinte ado darura la asran waqatin mono sugandinte ado darura utran waqatin mono kemmo wadi sabon waqatin mono kemmo wadi soban saatin mono kemmo wadi maga sigi darra waqatin nan kinye na to amma salli na yi darura gantanga way darura waqati darura gantanga mani sabura anta kinni yi waqatini sugande mo dangini darra mo dangini amma salli an salli nga manya ma salli nga masuro la ilaha illallah tarbani sornanda an go salli ni an la ilaha illallah konni sun kaso ngada ganda sum la ilaha illallah tarbani sornanda harbani wal amalu salihu yarfa'uhu jakan singa na anda jakabuni harango sallini ango sunu la ilaha illallah tarbani sornanda wal amalu salihu yarfa'u hijin singa ke nambar rahili al amalu salihu yarfa'u la ilaha illallah kunna tarbani sornanda zikirin sirenni ona ro sere asurno koda himbe ga golli sunu kunya na hina komin na to annan sagai na famu lagara koda gollin gabo mo asuro mo an sallen ga matime lakan tarno digan kutun hina kome golli hanabe go han lagara koda ken salle kenya nan surowa anyi wakati ni ba kun wana me kita wakati ben nan suro kendi kiye nanya an golli sirin kutuma aken kamanin tasallimi ma anda sallini wakati ni kebire Allah ila Allah ko nendo an kari an zikirin kute sai da ngene himbe jango ana hay anda hayni wala Allah hin konnan sirinni na hasugo Allah hin konne ga koni i wodo fardan kuti mahalli ayde sirin magaydu marasa nani fardanu matimma maga te Allah hin konne wo somnanda harbane bismillah والذين هذه مبين يمكرون كما هو الدبر برون دبرني لهم عذاب يانغان قدي وكون دغني اقوتني ومكر أولئك اجل كو يمو دبر برينا اتيغي تيغي او هلاكني دي الله يعني دبر برين تو انا سرنا كين قالين ده هلاكني دي بسم الله الله تعالى أتغني أنكم بوا آدمين سجرنا كم بالله على كل متغمنين كم بالله على رادم رمونيا يقولون يغرونا وما تحملون هو عندنا نقوتون اللي يغرم من بويا إلا بعلمه ما علق واتو هذا مرمين دو كنتنا يغرسو koga wando gondi Allah watu wala tadaw yaqmu gondi suqanta inogon sarana baganda de Allah tuwamu wama yu'ammar onda wukitana illi wugille gumeya ma awun sande mu kitabeni ولا ينقص onda nagasini illi wugille gumeya ma ganda ago kitabeni إن ذلك nakisuko mandin saha يسير anne ni winni alla mawari sedna dikenya na kamko na abta ko kiri gawe ya garma be no din alla watu anta sarne ma alla gantatu ta ko kiri gawe wu ajjo pakota aranya makota alla watu wu gille awatu wu lughi awatu ولا ينقص من عمره كالربا المغنه الليل الله سبحانه وتعالى فلان وني كمان سينيا
ma yu'ammiru min mu'ammirin kame sinege sekoni bani bugay wala yanqusu min umrihi illa fi kitab an ardu tanazuli wa tasaudi kiani o kebugay ato okay aga to himbe sa kiani kebugay kana to okay na uti sekoni na lawra eringa na wara kotanga na wara koyenga kaso ngasininga kiani kiambuga ato okay kiani kiambuga ato okay Allah watu kini ruba ya bane wa hilani kome wu agileni Allah watu agawnya na to koyu gilla ko hedi awatu awu ngileni awatu ngantar ne to iwu gilla ko hedi ko bakai awatu bayamhu Allah ma yasha wa thabbit himbe sahantengawo malikanu wo yingine andalu Allah la kun ko tu ndega ha bon kana aya ni wada kin ko daga inati hulani aganda nyakati sonane ala sabili misali ala alhasr ko misali yakini anta kon kembare gadi ande yakati sonane awni kamesini nganda yakati kudane awnyana atandu besini hogille mbeyga ko hollo nga mbeyga ko nga yalli anyana kati kutana nyai ago to ko tandu be ngawa ma anyana awa kati sumbuta haranya wena kamenga wa mo kentu awo Allah yawo banna on tigina taga hono Allah ko khoro malikanu kullo yingini horo yingini ho koreke horo yingini ho tuguneke nga agornya himbe ya nda takati kai wa nyana kai Allah yana kentu ko hille wadi Allah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yabsata Allah lahu fi rizqihi wa yansa lahu fi athrihi falyasil rahmahu andal luganda Allah ti arna ngar jagenga bondi gal luganda arna ngilondi tanna qatin soni kan sonne ho ka pawar jarenga aw ka pawuma do hokka hum wuma ken an misalina bismillah وما يستوي البحران آتهم بالإنتاجرون كهاني كليني علوين كم بقياندني سائغ سرابه أنتوني ملي وهذا كهاني ملح أسابندني أسابنداون كأشني دادي وتأكلون لحما أتكلم كم بقولي كهانو هيلسون أنكم أيوا تشيني غنا من كل وإبان بان سوني كبيراني تشيا كاينا كني ماني يلو بقى سوني سبجي هراغنا كتام باتينا عندما دوماي ما غديغنا كونغارين دمو كندي أو برينا دي نانسارا دي نانقورا دي أنتهو يعني أنكني ما أرينا نايغا بوجيلي كن خلي بوكنا يسافين أكينا لي ngal jini men ngarin taxun ni kabawi hadamare men mo anki ngada tuni milti bane amo degni ko kirana wuri wo wina wuri wo sarena wuri wo korona wuri alla be ga katta kibrandi jindi janko asapima lani mo kenna de lani mo kenna bismillah وتستخرجون حلية أنكم ومغني تنبونني تلبسونها أو كن سيتني أو بكا سبي مندي كن من اللؤلؤ المرجان ولا دندي كم بكا سبي مكان بسم الله وترى الفلك يا رسول الله أنه ينغري مواخر أو من بغنو أيوه أو تقول لي هندي لتبتغوا وصابرا مورندي الله فسمن تقوما أو سينكم تشكرون على النعم كوفا على اللي كناري على سيدا كما عندنا نيجي اللي أو أغرى ناري هوري نيمي هنين كما كني مني كوفا هم بيجوان وندي
anganda hotu ane utna wara jindi aw yakana kimmin gabe hay hure ken on arange nyime asuka ba Allah be go kenyana la ni mu kenna de bismillah يولج الليل akenyana urolondini awakiendi najini ana kiellonni urongari najini وسخر الشمس akenyana kiinjatin qadena aro qaso kiendo qasonga asuwo uruni uranga kata wakati ya kentindini ذلكم ya kunya mundana nan kata hongarin don birane ni jindi kille mbag ya sapema an kunnan na hetai nan ba an tembugadi na hure murundadi agalli kunda aga honu urondo kiye bugumedi romedi kenya mundana nya tonte Allah inda ta da koni Allah yi ngodi kimbe kenya na tonte Allah ربكم wa kana rasuqoro litini manga له الملك marande mu Allah dangani والذين ati bore mu beno malo kumbatunu illi Allah tanai ما من bore قدير tam marandini har gilli tamroqote annagamni awa atom be meya إن تدعوهم ay qatmir yani awa tamroqote ngom melikini ti ho awa ho hegla nabi wal kan qatmir wal Allah subhanahu wa ta'ala arabun la dayni iwu hollore konni atamarundi tamaro qotten tombe tamaro qotten nogondi karay ken nogondi gari ni wari walma tamaro qotten go melekene ti ho hegla nebeya walma tamaro qotten do muqannaqa walma tamaru muqanyi meme rabunu hollore konni tuya Allah la sikon ko Qur'ana di ama hillo ke koni tamaru qotten tombe ara ken koni gari ligande be go tamaru qotten no woni ara ken koni ko ha hegele be go ko pi tamaru qotten ara ken koni bira kebe andai kahirin konni maborin konni an halwa har bandama har tamaro kote to meme ndama har tamaro kote aywa agari liga dembe ndama har tamaro kote ngo ko hini ti hala hala be keme ndama way na hada ku isirinya ngama tamaro kote wal ma botegere mukando boten na mukando kote na galle unta qur'ana di فتيل أو اللفاف أو القتمير على كبر بسم الله إن تدعوهم إلا عند بور منقرين لا يسمعون إن تمغنني أغاقرين لقننا ولو سمعوا حرين دامو مستجابوا لكم إران داقا جابين إمني ويوم القيامة أتسيغن قوتنا بور من كافرا ومتاقا إلا قبنا يوتني إموكو بطولي ora isa kallengo amana isa bata amboringa anati ammim ima kanda malika ni kallengo siza wonde Allah yusi tanu nya batu mo ko batu bornu moti imayo ko batu mo bo asera ibrenga ko batu himbe go sikanda kotoranga kenni koy Allah subhanahu wa ta'ala anda koto akigina ne anta tunanga anta jambana anta ngalla anta to kono سين هذا مطلقا لاني هذا مطلقا بسم الله ولا ينبئك أتم بيرا كيف كاندا ننتي هو ندي بتانا نهر لا غير قدا أو تناندا عندي مجمع إما كاندا بيرا كيف سيبي كاندا أتو ننتي هو ندرنا كباري نوار الله كباري خبير كينغني الله تعالى بيده Allah na khabiru ayana hosuta billahi gamari awatu anima Allah watu darla ala khibari kontar na kanda koy Allah muhammad Allah natu kibla hina kapeto mo de
بسم الله يا أيها الناس يا سر جماعة أنتم أنكم سويا الفقراء أنكم تيجاني أيوة حتى قالوا إلى الله الله تعالى بكل حال مغصب والله الله تعالى هو أتيجي الغني يعني كاران أنقين الحميد يعني تيجا تنقوم أنكم يلا هن يدينا بيسو أنا مريم وألا كارن تمو بقى تقوم سقط كم أنكم الله هندنا كين كارن تاني كبر خرق الله مندي أنت الله هنا غير حرباني أنكم الله هنا هنسودي بيسو الله هنا الله يتهنسو أگر أنا مريم دران قيتي كم مريم أقوى الله مغندو بقلة تبعنا مني سرها كران دي wannan kawuken kai o ko an tini gati o ri banai o ko an korin da be suya ada mare me o ko ana banda on gilla kin saban agar o ko duran kai o ko Allah inna dina hon suya hada mare me hakaran de ara ken ko nan sawo ken kam hada mare me an nan da mo akarandede ango simini ma wono mbawa wono awa mari muno lemuni nyaku kunga na kita okunda kunga na kita o dibe kinga na kita o jamane daiman haramare me Allah ya kare demo Allah ya hakarande o ken adamare men bani ali ko honta no himbe go simini mai ube hawaii ube ikorenga walma besu yimema yile nga kata kambe nga bane ay mi duma she yiwanu nga kata katune nga bari mi hamidu ime hiduma wam brandi ni anga kata nyi mera bana bi wanduma agana me geda anyi mera wa amma da ba wa agana me ya himme da kita kena wali an kun be go kundu an na kita an tan kure an debe an jamane an gena ti ho wanke ma wona ho kita hina himbe ga ti kerim bala hada mar ha karande ya anyayna la ko go himbe ma da yimbe kenya mundu deni men qoto dina da kutu ma waron de ko soro de be ni juya kibra hada mar me Allah ay gara ngaju tanyi me yire kuma wakati sukari agwa ngaju tanyi me kira ngane ketu bane nanti jaja jangi ma kallina ngo besu ya kibra am kusagar Allah tutikem ndi mpa juga boyeke ndi mpi ga boyeke kon kama na nyinda kon kama nin suturari kon kama nin demadi kon kama nin kwadi jabu suntai ma Allah اللي يعني أبو بكر يكون الصديق رضي الله عنه من عرف نفسه عرف ربه يسرق عليه دوتو باني كبرين أم باي غران كمان تو أورين منيا أم نان دوتو نوتي منيا كورين تاغو لغون تاغو كونتون تاغو أدو مسكيناو أم نان مغمو أم قصغراتو نجي كمان يني بانانا أياني كلامون تنغا lani na yada timma na yada bismillah إن يشاء كبرنا الغني الحميد أغندا قن يذهبكم أنا أنكم هذا مرمود دكان دبكنا أناري تغيّا تغيّكم با وما ذلك إن غصد دكان دبكنا أيها الناس هذا هو كرمبالي كم منيا بعزيز على الله عزيز كمده لا يعز سيان العزيز الله العزيز أتوين نندانا كونتاني أيها الحسني التي واجنا أن يندم بي
bismillah ولا تذر وازرة ati ñonki junubu utundananta utundini وزر itana أخرى junubu nga de وإن تدع مثقلة gilli aywa an ganda ñonki likkinte xiri إلى tani حملها an junubu likke mutu لا يهمل شيء anta har bane mutunu منه gilli an junubu nga de ولو كان hari ake ngandanya ذا قربى ammare menye ammani am pawani awa an qatu dungeni ay meni likinga o me likalle mutu lagara anta utu إنما تنذر الذين ina yemmu nya gongono laare ko kanai kamanga aw him kontendi de وأقاموا الصلاة asalle dumanni ومن limme be تزكى aw selu baga hilla وإنما kabbe يتزكى asinna unnaha لنفسه ana ayimme ya dangande والمسير lagari nokku إلى الله kata Allah ta'ala lahara kenya ngalli ke mutunu gare ange dagen sehimil likinga ak hamma besuru likene serenta sere likotun lahara ke aqul lil wadu wa kenta kanjonde qatrade kanjonde al liki wutuye imbana togonun tabana gollun tabana asabatiya kanjonde Allah ko sugunda wuslanu utanu kanjonde londe ke ayan to konni tamo kengil ni tikenga serebe ganda tanda himbe gallanda nyangi walli ke mutun mallinge kilendi ngalli ke mutun aratu mukanda gari kanda ama tongo ki aya konni kenga manyada nyonki su lik besu liki mo mi lagara ko da serenta serelli ke mutun haranga ndam mari men kri lagara ko da lilli ke mutu aranta wutu ay medi ko ngome like wuti al kanjonde ko ni monu nda bana mobe mana nun tabana ke mo wadi kitun tabana ke mo wadi kanjonde mono like wuti ndam bismillah وما يستوي الأعمى ay adi hinginden tan yorode والبصير arun allana kahiri islam tabana ولا الظلمات tun kandan yoro ولا ado النور qur'an kahira bite ka benni islam awon noro bani intabana ni ولا الذل ati sirahum tabana ولا الحرور tawhid aljannu yimina bana la وما يستوي الأحياء ngarin ton danyoro ولا al الأموات karantunde islami su mu'mina su ngarin kahirin su karantenni إن الله ken talimi allah wi bangandi no wadangani mu'mina do kahiri islam ma o ado kahira o tuwa o ado samunta o kinya ko inoya bismillah inna allah ta'ala يسمع من aw yemme nyana mugundenya agara ken kanda yan kan jabe dini ya rasulullah an gemmanya ti yemme mugundana e ken yo qabrun de ken mani bati ko ti kahirinya karanteni karante an da akhiri awan jabi do la hara gina to ga wari an da jabi nda nyimi anti khamo la ibra kahiri karanteni ni so dum nga karama de so no ngum ka bismillah إن أنت ka rasulullah an kemmanya إلا ma نذير ganta gungundana idangani إنا ko tunganga ko ya ta ken barina o ti tunga بشيرا ora nyanya alin dana jabu dan dangani ar gungundana jabin balin dangani وإن من أمة bashar wal nazar amma na kande intaga na rasul da mendi kin allah subhanahu wa ta'ala kin na kinya gulli bismillah وإن من أمة amanya gilli jamasuya إلا خلا نذير maganda gungundana gadangi Fiha. kin jamadi وإن يكذبوك Allah fare indan garan kudu ila yemmu garan kudu angin kane جاءتهم min رسلهم qablihum makam kun kane isu harun liya dalli kangantunga bil kapunga bil kitabul li al-munir dingani isabari kebilang kan sabari ambu temura ثم
bismillah ثم ati kem أخذت balle الذين awa jakute nambara kem balle aywa akhadtu alladhina kala yamulliga كفروا kafirahu فكيف itirne tella khamogoni كان ke نكيري yanga qata qote nganya kem wori itirna mo wa khawul mawqi aqinu alla iqinu rama agimu ana kem wori ألم ترى ألم ترى يا لأنكم ما توا أن الجنة قال أرجين ينقلني بقى تقولني فأخرجنا ثمرات وهاي قرا أي ويترم من سنني في كنجيا مختلفا إنه كندبانا ومن الجبال أنا جدد تجيبان نني كني كم كوني هو من قلني هو دوبني هو نتمني أي هو درني هو مسني هو نعلمني هو تمهودي هو تنتهودي daga mun tabana kacoye lungoye tuguciye maracoye asu jibane asu ngune bane ko ni lani mo Allah da bismillah وجدد o tagandi killu gaya من الجبال dilli gidin kullunga بيض bidu honu kulle kullene وحمر honu dumbe dumbe ne مختلف inu ألوانها tabana honu وغرابيب binneni سود ihina yankotenni asukani gidengede manna giden won qurani na honu tungundi na honu nyanne tenga na honu hinandi anone ngabe asuka to ne gidi manna kenya anya mundana ni Allah ya ilani ngada de na hubane ndabari na an sagulladi na none ngaboni lani yana yaro kenya na bismillah ومن الناس وتغني سر قي والدواب مختلف ألوانه إنه تبان كذلك كم غادي سرهم وكل غادي ودم غادي وبن غادي كارقوت غادي وقل ونغندو ودب ومسي وبركته أسو سري nga inta bana mandi ga mabana sirun walli wo ma bane wo ha bane inta bana mo sudi lani mo kinyandana de والدواب إلى الداب منتقم مغني والأنعام ذكره اللي منتقم مغني مختلف هو ألوانها دبانا كبلا كينيا مندانا كينيا الله ياي كم بل أغسقو جيبان يميني أهو يغان دبان يغانا كبلا لاني يمبال كين سنيانا هم غبان ياي بسم الله إنما يخشى الله العلماء إن قال علم من كنا الله تعالى من عباده لا علم بينه الله كمن بخلاف الجهال ككفار مكة قسم تنقل دكنا الله كوي كايرين عندكنا الله إن الله تعالى عزيز أيان نارنا أيان قفرنا donc aya kin aya khori imigo to on façon ta on koyni kebe ara koy to ana hina tuwago an hanyani Allah kannina tuwago an hanyani Allah tuwago serebe go Allah tu dinan tanga ago kan Allah dinan tanga kebrina kinyani tuwaga Allah woni hikmani kinya sawuni himbe Allah to on da ko himbe anga walle ke Allah kan nan ko kima ko la ilmu mo kentu to wal kan in Allah sallallahu alaihi ana akhshakum lillah wa ataqakum lah ngan kan Allah dinan da asui Allah baran do kunu ma man sawuda akinyan tuinta osuya karamɔgɔ ɲugoonu kini karamɔgɔ kɔrɔn tɛ ɲini an ta ɲɛro kini kun Allah iwara fo innama yakhsha Allah min ibadihi ulama a kuma ko ni kan bodi kin mana ni kun da kin karamɔgɔ innama yu'azzimu Allah min al-ibadi ulama Allah na lalimu ni darba
nasabuni iyana Allah tu iyan kanne mokinni karamo nga shazungen akontini himbe ga on yerundi awru ndengani kinina Allah kenna bana kan fataha na ulama'u nakirahu inma yakhsha al ulama'u Allah min ibadihi inma lil hasr Allah kannen tanu na itu antano fa'arfuni qabla an ta'buduni faman lam ya'rifuni fa kayfa ya'buduni qarintu hina kata ablagatu aghim batu angamintu annim batu qamo inma kinwa qatana Allah kannen tanu nani Allah tu antano na sauke kama ko karamo qasi ko ganat la qur'ana yi ibla katul dar Allah bati mo on qara Allah tuyum wo ga karna ken aqida ko misal ni ilam tune misal ni ilam qore misal ni ummul barahin misal ni asala yime joppa watke kamem masalawon asun aqida ni anna Allah tun hina himbe gani wajibi ya haqqandi himbe gani muhali ya haqqandi himbe gani genna haqqandi ado haru kemo woni kentu halama wat kebe kebe annabati mo kon qara anat lakin wat kebe al muamalat odo men ran kana ma amu annakin qara bana wujuki aya do hadisi kama bo golle ni nyana kunu wa kenya sabda annam wannan kan Allah mangar Allah to Allah kati Allah to nan yan kan nai ko ke birenga anga jamon ni bati yan qara mangar Allah to ana Allah to wati bi kana na batu ko qara anga ma Allah to wannan batu ko mo ke wajibi ni Allah dan ken tato kin muhalin haqqani anta to ken ta gemme Allah to gemme Allah haqqani anta to ken me be go harunda anta to allina Allah batu kamo tikan salliya tikan sumiya tikan jaka tikan fijuya antani kini huwai ko wajibin islam su kama wakata himbe tu kallen na gabo kari dadai an siri kahana ken kamani Allah kannin kahanan gabo dadai andanya ken mo woni himbe go wajibi sira kutun kama ta'zim li ulama'i wa ihtiramihim iqtida'an billah subhanahu wa ta'ala لأن الله أخبر أنه يعظمهم ويجلهم إذا العلم بيجا نجا كم غادي أقوم بيتا أقول لك تاني أواجبني بمثل كما إن كل العلم درو نكلموني الله يمسير يقول لنا بس الله راكو ودعني إكي يمي درو يمي كلموني إن الله وهم بيدرو وهم بيكلموني كبيرنا وقهنا كنا كم مينيا Allah sallam yere tuwanu ndarunden di ala hadisi gabe ko ni ala kibari gabe ko ani atwana ni Allah ma himbe go gollini titu khalle angranto awum melegena wara halle ewa kibringa angwa tum ko bantani na kemo godi kebira anke ni me alla garanga to himbe an mera no ila kin kaman tasiri darni adga men taqwa rigeni sen taqwa sereni ay mewtini a hota na nyana ay mewtini kama anya awanya na kama ko awako ni kebira ken tasiri darni Rasulullah إن الذين الله قرأ الله تعالى كتابنا إذا قوم سلم كما إذا نفعني تيهما وقريب ورجعكنا إيوانيا نقولون أدوبان بيني قوم وجاون دي لن تبورا كنت حلقني دي ليوفيهم
ku Allah ni kawa ituwa أجورهم يقولون براجعنا أنا تلاقي نيجي فسمون داوما الله تعالى قبر هذا يقول جنوبنا أيوة أري كل اللي قبا والذي أتهم بيدي وقال كم بارناه قطع كم معلمين القرآن كتابنا كم بارناه هو الحق مصدقا لما قدمني بين كتاب بين غير القرآن كان الله تعالى خبير أياني أيوا ينغان تكتيا تيكمنا أياني القرآن دانا يكمنا ثم أورثنا الكتاب كم بالي أولئيم من القرآن قيمتم وغرقون سغني عبادنا باللي أكمنا أني ما تردي كذا قلنا قيمتنا الله هيغري قريتيكم سغني تو كين القرآن حنا himbe ni wala qur'ana tanga iga sigiti a haqqenga na yamariyenya na kabanden to ngal lalimun qana ni wala qur'ana tu iga sigita a haqqenga na ayyamariyenya na kabandenya Allah hay gari kiri ikke ko musukani dunya in Allah musukani de bila kinna nya ko mun ka musukani de كم بعض كان من العلم بيني واجب يعني ما تون كم عندي من كان سكاني الله سكاني ديني أنا مع الله سكان دين سكاني هم بيجوا كني كن تديني بسم الله ومنهم من هذه يوم توني ظالم كنيا تنون داري أو إيم دعاني دين ومنهم أنغاني نكيم كوبرين نعبا أو سرنا هون قوي كني نعندون كنا كني كوي إمبي كسرين نعبا كوبرين ومنهم سابق سامان قوي دي بالخيرات أو كنا كتو سام خيرنا كني نهبي ود كسرين تاي ود كوبرين تاي بس أنغان تانغا جدو خورنا باني كيمو ينا سابي كوبرين بسانو سوكو مديمو بكانا ترى يوم تولي كوسيكيا كيني التفسيرين وي باني مونو نغندون كيني همبي هوكولين دو سرينغا نيرو سامانا ني همبي هو سرينغا جيتوندي كبيرينغا كوني دو تورو كيني همبي هوكولينغا جيتاني على كل حال الله فارمو سنو دغني ati Allah da khairi ñu kuda boy ati ayanda ko yoy sabiqun wa muqtasiduna najin wa walimuna maghfurun lah ti ayanda ko yoy ati ikay matono himbe gana samana nga an samandi nagandunke ke qana kisi halanke Allah ya hama kebra Allah farini matawo kena akhirin ko kena nahan ko بإذن الله كسنة الله دم الله لا مرينا ذلك كتاب قيمتي كتكتي كياني فسمون داوما أيوة كن قورنا نبي جنات عدن ayan kon mo kin kan idran ngajunde tan Allah subhanahu wa ta'ala ara jopa ko bure mbolo hina wa minhum zalimun li nafsihi ara jopa ken mbolo hina ko sabura agi kenna sembe alladi amma gare giran kuti Allah re a jopa tim mbolo kebrenga ja Allah killungindi ara ho sire ara kengara lagarunga ko sabura digamel lagarin gaide anakanu antari marase nan kawa igol sirenga tona sabu na halik
daiman Allah kim menu nyana Qur'ana di halanke anna ma gigan kuti kananke anna ma marase aya motini odangani inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ti Allah tuba nunda himbe du sennenga ni ka junubu ganti ya awumunda ngasika ndani junubu ganda himbe ko ya ken ko nin timmanda dina da himbe gara junubu ya ga tubiya oye nga hera jopa tuba na ngage na koy amane ya bulli bulli nga na mo ma gi gara kuti tubi Allah ra ko Qur'an da tiwa munda Allah ga ko men munda bane mani bodo an gulle ngani ho ya sirkalle ngani wa jede ngani wa hayye ngani wa munaha ngani wa riba ngani wa kare kutu ngani wa tubi taka minyana ndara kawran nimisani ko mun pake be ga wanga anna yalla mun dai tubi sisa lengi kare kata kumbani Allah ti iwa munda Allah ko be munda ken khairi ngade Allah wa sallam awo misali kinno ya Allah qanuye ko min tubundi ati Allah subhanahu wa ta'ala an yagalinta ti ikomin tubuma dinanta aga yugo dubane go gunnendi gunkore digaranta liranta an yankatan hoy gunniyana bane an yugume mansi a wuruto allikinga an jingai an yigandengai an yime tanyeni aywa an dan se contre an ga tambi an sago no kuyo kata mu kallendu way jinta yigandenta nta kantin kutani an sago na kallendu konkonda akmane mutu agari ya ga muni aya ga wayi nyugome wal masindo jindo yigande mo siki imendi aka sago na kallendu nyagale mo wure ati Allah abarkanda koy an ganye ninge kome ngina ngen kamanga awa mo nan ndi an ganye ninge kamanga ngina an kome nganga nyagali mo bure ati Allah barkanda koy anya ninge kome ngina an kamanga parce que jin kite yiga den kite tan kite mo kallema bu nyagali be mo kamanga de Allah farna misalin kinoya ti Allah nyagalin tati komen tubunga dina ndake kama Allah serene de kembal antubi ana mo sono Allah da antubi mbala wala mo bunu ne ba anti ati wo tuba nan munda da Allah farin bagara an misali ni ko kino ya kila golli buri ngana la fafirru qawru kata Allah qawru kata qafariya qawru kata arjanna ngoru ya arjanna be an gondar wenne kamundo nyen dar wenne bla serem ma to halle ti merenga ti jurubunga ti kutayinga de jonko Allah Allah to bulli gana komen suda arna na to ko ma bismillah جنات عدن أتيتا غار جنة مورني يدخلونها وكندي إسكسو يحلون إني سيام بانغني غار جنة دي جلي كترام قدوما كاين كترام قدوما أرلون كترام قدوما إسيتي هما غار جنة دي حريرون كن حريرني وقالوا إنا تار جنة دي تيغي معلا دغني الله كمي أغار سنون سودغان دي بانغويا إن ربنا لغفور أياني غفر لن تكتريا أياني كوفن دانا الله كوفن دي كومينغا كيني أنا نقول لك أكيني كمانينغا أهلنا هاي غروكو ينقني تاوران كاسرني فضله تاوران يعني أرجنة سريغا مكشان أرجنة أما تاو هنا أما تاو سوكا من دي دار الزوال والغروب لا يمسنا نصب جنقا تنبيه دعوكم ميمي أرجنة دي ولا يمسنا لغوب حتى نكلغا كنتهم من أرجنة دي اللغوب يعني
angana tampi ngo am patena mo be yan lugu والذين ولا هي كده يم بينوا كفروا كون كافر لهم نار جهنم جهنم يبين كون قدغري لا يقضى عليهم إن كيتني إكمة كلنا جانكو إنا كرنا الله ولا يخفف إن نونينها إذا غني من عذابها كذلك أتيك مغو نجزي كل ولا فسر كفور من لبيسو براجي كمغني وهم أتيك بدون قولنا يقول بها ودنيا أو يبدي ربنا يقول بها ودقني يا أوكما أخرجنا نعمل صالحا كل سريا غير الذي وندر كل كنا نعمل ولكن كل كل تكين سرني وندر كنا أي صحابة نلو فارين كتكين سرني كنا كم بينيا بسم الله أولم نؤمن يلي أكما هم متمن كنا يتذكر من يمين غواجي كم وحقني كم غواجي وجاءكم وكم النذير بندانا اللي أنكم علي أغنط وندي فذوقوا قاتمي فما أما يقل لي دمنداني كافر دمني الله كم مثلا عند كم هو أنن غونغي ما أسيب الله غير أنن غير كنا نندي Allah ogri wa ogundi ona golli sirenya o wani himbe nyana on taro kinga o ma wungina ko ngadunadi yatazakkar fihi man tazakkar sire waji ke muten woni kinga waji amille mun waji itubi isabe do halle har sange matu ya masage do halle waja'akum an-nazir gongondana langa gongondana nyugoni mai yere wodi ken nazir rayi jongulle anyin den qura anyin den qura bane kem pay kallem pare ngere kini adresse yi anga ni sar na anyin den xamo sede mo ke tankara ge sunu karage bane o kedi ni den kullem bakati anyin den qura sede waji an mu ken no ndi kenga waji an ke ma waji ke ba se da ma de Allah bi jabi de ke Karayangan kata intimu di mandana tan ula seren tubi wuni me wajune maga kara maga tere an ken ngondi hakare ga wanga hinu boy mani wuni me wajune gore ay an de ga qurabane atuna di kallem barli ndambate ya zawni niwye mosre gabe daga ni ngai yinten kulle bononi nana yinten kulle jinu nyagana ya hay qoru ko tani be ko Allah ma Allah kun ka banen takabakani kuma ya toa an yinten ko ni alquran an do gabe to ya hay ko ta qoru be ko no yinten kulle be ga jume jene kamma madulu minen kamma ya hay da ga kamane da ينتن قل له قانا كم غبان خير قرى سلم يقى ينتن نقرى ناتو أني باتانا ما انتوبنا نمدي كم بغتنا أن الله يمرين دبي نابو تينطبن كوني سو كم قهروا ينتن قل لنا نوي كم هو ينتن قل لنا بردين بندي كم بينتا يدبيني قرى الله نوي كم ينانا kibrin khairi yani Allah garanyanda anganda Allah ku fatai na batutai na ya marin nadai ana khairi qornyanda nga anya halle kahana anga masagero halle ana hoka hambone no goli sawa ki aya
aya nga ko ni kamugedi intak kitini kamai bindi jampu ina kara na lahiya na كنتم أو كان ولا يخفف عنهم من عذابها إن كان وين يعني بكي مغا ينقطعين كم ريني بحيث ينقطع عنهم زمن ما أو إنكي ننديس رجو يمبني يمبني ينقطعين تبقى بلي 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 ولكن ينتهي kemballe akon demo yimbe dum ko ni woni wono lewe mo nyaana kunda gani koy alla faare ko watune abu talib ko ma hawatune abu lahab kundi min wasa kon demo alla wa sallam akandondi abu talib di kebe gara naha na hon sunyada أقل دادي فنقل من ضحضاه من نار يتنقل بنعلين يغلي منهما دماغه أغني يمبن قبي إلى وزبكانو الله فارن قنجون سابرا ناورا يمبن جيتكنا ندي ضحضاه من الجنتا ورا بي كانت دنجني an karan da ne ga yimbe te hunu liwata ni nan ka hokenga atawen no anyamwe awa haten sullo wono mayun kula lulanga wari ayon kula ni ga kennen ne dinan dan su ga wadi de na yon kama kuti bakai kade abul ham khalle akol de moti tinin rosu awo jin kitana idron wondi himberu himbe du gonu jiga dabal na sabuni alla faren sare tinin ro akko me yare be ga diga ko na daga ne wayba an akhi wol in kabumi amina asarati yoy nyagalin sabuda hada shay'un tabi'iyyun jiddan asre amar min kara na ikagumen siginden to kenga ne yiwe an woti ni keta haju mabono an ga ta wonna himbe dubu alle kenni kay aga nya kenga ke sawura nyagalin sawuda ati ko mi yagare na ati na nya horiya bane ke abu talib ri wunya na lo alla farendo isunun sunna iqosin sunna garan na habe kitay digi ke ko ni nyagaliyeti alla faringa akembe ke alla farin makere su kitaba adi ka gumi ma ay asura murni kale tabbati da abi lahab wa tabba ma alla yimiga wa kana ara alla farin ka alla yimira alla farin tambon tubadi nganan ka huge agara nyagaliye bani benya tinan rosu awo jinkitana idron gondi o jibe aro yiben kallen kutenga dabana nyagali bane yon kama bugari de ama kuti bagay de o kunna kare kare duya sir kare kare dura kita do alla faare kare kare de ke bate Otta turni warni akunire bon habe gawo alla farin kadwenga daiman man habe gawa dawenga daiman dai no ada ayan wuriya kuni alla gatin ta nuni awriya ne nuye be ko ngena sabu nan di serem wo yimbendi aw ko mi aganda yimbendi kenta ke pale yimbe nyime
adarakatun inta bana serun wanda bana kutai di mobe iyun bunnan nuntame kahirin so yimbendi ba kahiri be kutai ganga ba himbe kenya ganga katai nan gaba kinga on tati ni ke kallenga huwa kallenga on tati ni kenya sabu ange mbugariyo annu dina ke kallenga nga ken nyime ma ne wen tama aro himbe gan kaba kin ko mana nyi danga da hayti ken payne ba nga famu kudo kyan kaba ke bi nga kin ko mana nyi ya ngai sunda bana no de hari kahir ngo yimbe ni tabana surunda bana kin ko surunda bana ho di bismillah inna Allah Ta'ala عالم غيب ayani kamunun pomonden tuananga والأرض adu muniem pomonden tuananga ni إنه Allah Ta'ala ayani tuananga tisundu menu ruhusu komandenga هو الذي akinni kamanenga جعلكم adam ko adam ale munya so adunga munyendi ona mesara hawunna to limma limna to kismarum ma wa hakada Allah na kinya amo sunya ومن ممكن نباني خلائف يعني بيسو خليفة نواي هوي نعم يعني مسؤولين بيسو ترني هوي سلسو قولو هو يولو تغدين أمغا أنك نام بخري قول أنك نام بخري قول بيسو ركون تغانك أمغا بيسو يحلب كوي كين أنك تغانك أمغا بما على الخلافة الله نكينيا أنكوري علمو أن يقو أن يمي أن خدمان دانو أن قولي أن ينترني كينا دوناري يري لا غرق أن ينترني كينا كيو قومي الله فارنغا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بسمي دو جهد خوي نغانا كين أنا كم فام كين دم أنا فام نغانا كان ترني نغانا هنو من كسونا منا كي جانا منا كي ساري أرمي منا أنا كترني نغانا ينترني لي ibati be suni duri ga kinga an yi mega ndanya na soro ni mogomo an kore an tane ude ayan gorna ko tilla gara ko da lemme ngo wurnu habe ngo wurnu mare me ngo wurnu kore wuri ni maniya an ga kabara kebe nya an kore nga ni warak lesre be kama an ga makenya aga nda birisi an to ko ndi de khara khirni bobri mornira iso daiman Allah ba ko noda anyi mega na ma antla amatla ina ne an kore mono ko anfusakum wa ahlikum nara andu tangai menga annan koren tangai menga la ra ko da sire morni asalle asumi ahosu ho ma ko kasiga ndangi kasigi hina akore morne ay metla boy anda sabati nan danga kabana kore ngara kilebe kam anya ma ko yani hayni tono ma Allah nan tlande no i khalle mo dambate ibra sere ma kem pay hinne de lengi lebne ne dahimu lengi ya garan dahimu hi kida anna anni warakile Allah ra ko da sisa ike alimun bi zati sudur alimu ghaibis samawati wal ardi kamundo munyen po monde watu aga na yandi warakile ya mamu andi kanda ya makande andi ya mari imariga andi hata imahate la gara ko da tirni bani ko wornew nga was sabati ni nan dangi kon tlanga lenga andangi dembay nga antla halina liga tisre arigandeya aya ma nyanga tija anya ma kada amma warakile akenda siriyana de yobiya ka gumensu kunda gumensu de gumensu jamane gumensu lekke ngena do su kande wa al fardu sir bani su ba anfusakum anyime akoni halanda anga manya kende anyime hiwanyime magade
بسم الله فمن أتيهم من بين كفر كين النفس من الله وغني كفره كين كفر وأفسر الله وأما سبنا إما كما ولا يزيد الكافرين كفرهم كافرين كافر هم إجري هوسيا إكمن الديني ما كان تبغي ولا يزيد كافرين كافر هم إجري هوسيا الديني لا غير ما كان تكسر كبر كن هبري الفاني كفما يا رسول الله كنا دين قارن كباري أغبورنا بورن بينو أغبي بطنو إلا الله تعالى تري كمبرنا خاكويندنا manini bori nungara ken taga kamun awa munin taga ho gabende ara har bane ko inga ken bori taga honya kara ko inga awara لهم شرك yalli kapalle ma ko ngena bori daga niwa kamun taga niwa أم awara yalli ko na kitabe kini kungawa ikunga على بينة minhu igaw dalle kamma gillikin kitabe nan dikkapalle mo Allah akin kantano rahim be da kitabe fare mako kibe sababa ide bal awram in ya'idu zalimuna ba'dhum kafirun tadmin innahu siya yuguluma maganda marasandinge ina me no baka garim bane na me kan dufuma na me baba atufuma ke kullu ngana kinya awnyana ke buri na ke ngana kinya kunda awnyana kundu awan an hansuruno awan badu suruno ayin alla tasugare in yajidu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura ina men negeni na men marasabane akimbane inna allah ta'ala yumsiku as-samawati ayat tigini kamunwa ayana munin tigini amma il magari gribaga gaibindi wallahi inda grimme oranda itigini yimbane su allah nya halina ora allah ta'ala amma gri no ngani no gri khafara ngani وأقسموا ya sallallahu rabbana ani wara duna kamuke wa hay munime kama asu karne mo kan ken ko tan ko rawari kana sereso bismillah وأقسموا ati kafirun kuna ti allah ta'ala yikuna yankan banga إن جاءهم نذير iti gongon danan dari kuma ni gunganya ikan kandanda dina ya wayu madunu awa hananu ku hilli dubane ya kini kuna kannen allah farili yengane tin nasaran do yahudiya ti suti allah isuti annabi nyum tin qatima gem ko neri ikun koni hayen dare kun koni ikun hasani suya iyi kya koni na kaso ولما atibiran me جاءهم نذير nanan gari ya maulamin ما زادهم maulamin li mamma kan kon jini hosiya kan ta koro e dada استكبارا amma na ken sabu daga ni dundura ko nyini de في الأرض awan nyini والمكر ko السيء golli guren pere kutu yambane ni ولا يهيق المكر ma golli السيء guren awa dabari guren ta goron katini إلا ma بأهله ganda de nyanda na ne de ni kya ko ni bo haren ko hay gare de kibe ko hujan kuti de an kun makande ahmadu ni ini mani ya hede gure kutu allah farin do islamin do islam aywa allah ka sunna qase hede gure kutana an anda ko ina suron de mo mo tani man diga na dide sun gonta an anda jamban gire so tan na yuba de an ga ma kaman samari su an ga kaman ginari jamban gire an anda kutu tan na yuba de an ga ma digare su aka man da digare an aka man kana ni asu wala yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi bismillah فهل ينظرون adi inta o tangini illa sunnatul awwalin ma ganta hanun killa qasini ولن تجد تبليغا antari awa illa nini allah ta'ala killa qasini antari kupai allah ta'ala sunna qasini de kinni mani annabi ni murni qifar murni iwo tambini ko suwadi iwo sabarni men wanda bara iwo la me halakini kin alla bi killa qasina kin ta yili ne kin ta kupe wa daiman tungu gari nyomi wat killa kan dawalle himbe gara to tungu kama nan sabari alla wande mana gare ke anta lagarni anta dumini
bismillah أولم يلي يسيروا أمة في روا الأرض يندي فينظروا إنفايني كيف أمي كان إن عاقبة كل غير الذين كنيا من قبلهم كان وكانوا بوكني أشد إن قط قوة سمبيا منهم دينا أولنك كائنما وما كان الله الله خلقني بركبي إجرا الله كمسلم متدي الله تعالى ما يا ليعجزه ننجو هو كاننا شيء كنا هو دمسويا في أو السماوات كمندوا ولا في ما هو الأرض منيوا إنه الله تعالى كان أمغري عليما تواني قديرا أمغري لانياني كمندو مني أسوء الله لانياني أكتن بوندي هو كوادي أنغما دعايا مرينا أو لنا كوبانا دي مغمي قلالا تبهنسو بسم الله ولو يواخذ أغني الله غرغني سرما تبونغا إغنا كم كتاين قولي إندانيا باني أنا الليغا أندانيا باني أنا الليغا جندا وكم مغني ما ترك الله تعالى أو من تغنيني إن كما يلي هنغر ندسويا بس السرسون تنو تهبرين أنا أما هبرين أما الله سوغي أما جكم بندقين تنو أغناني أندانيا باني أول لغنا كبير مؤمن يمي تبهون سنيمي Allah hinne ni anya go kutana nga anya go fasiri nga anya go kahiri nga gote suka ko tan tasiri nyana anya go wasira ko manaya to akondo hede amunu yini aranno wa ho imbane wa hinu mo ibriya duko bismillah ولكن قصه واخرهم او تهم نغني كتبريا مسمى كل جنغا فإذا جاء أجلهم يهينم يوبيا كبير غيم برين نغني الله تعالى امغري سوره دانا يتيكم من يقلم برين نغني انا كلي من نغني ان كتي قندي اما كنت اميغا كونداي دي اميغا راكانيا اني كمنا مونيا من صبري الله لعل انا توبي قال نحن من قليل خير كنا نقسم بالله تعالى